code onuma enche na ho ato enu achi enso so omodi kojak charcoal toothpaste na dia babroni ebefa ne kofa ba ko bi de bre de twiasia ana ba ija bidie ene body titiri ewusu afere broni na akoya afa wo tete bidie na na de twiasia na papa no aye ne style bi no de nkura kakra bi no de frɛ wo nya bidie ni ye ana kojak for de omote no mnetia ana oma chim bidie na nkasa na omode ayem ti ayiwomu deep na de choose ya osisi 50 den wonum hwehwem afa kojak regular fluoride toothpaste nso ka ho bi eno so be pai fita fefefe o kasa wonum hwehwem kojak P ne F sensitive toothpaste ne de what you choose na wie na nsuo na de gu onum no kuchu no apiegu afa da ade be chi wonum hwehwem ko fama o kai shi drug lane obenya biato Kumasi Central Market and Susubenya Biato. Another phrase 0244 559597 0244 559597. Now no makasa. Jojo vodka mix. Jojo dear enwa. Boys share. Yani guys share. Jojo vodka mix. Enwa ne yenom. Ensa uko ba baby ne bi no amanfo di o matam munye guy kura. Jojo vodka mix munibiwa kona kopebi na kashe no wa kashe mpo abo Jojo ensa ankasa nti ya pebi na nonnom open dodo atua na wa frɛ 0553959654 na ne mpagifo atwetwe ɛho enkommo na mamenka o sɛ Luxury deodorant spray no ɛwɔ hɔ ɛma ho mmɔn idware no pa na de bia fa motom na de bia fa na feel the splash ni bia gu huma hunya hwam ma hunya atenka oba usisi muda ho na asa aye wuntire ni mu adwuma na asa sisi onipadua na mwa kama be ma de ma wuntimi ye krafi na afi wagina so aboa ma oba ma yo no so atimi adimu na akopɛ ne Dawood ointment ni bi di ka ho ria na wanya kyese watwomfu am na tonkwam eboa be ma oba ma sem no uginam oba ma na bremu a ene obi aka se yes oba ma na brem na watimi kanini friend say wasi twetwe na be ma na wasi twetwe konyanko bebe na hwe wiem na amansa nyina agwadi titire ma no beka che say bra o bema ma de ompepa nti ugina wanim pa se de bema oba woro no ho ugina wanim a na hwe ne mpokua ne na ade na ase no ha etum kakra na ado ani hwe no ahwe soro hwe fom no ahwe ma bema aniji oba nso so be ohu se be ma obema no itime konyanko bebe na apagya ni ti na hwe soro na afa ye ni ti se kotripomponi no na bu ni ti ku bu se oba no na nigye wonu wiase nyina wie peye etu ye be ma de me tire wa ne se ma o mema yo no enkofom be ma de ubedi de wa media ya asekom Dawood 360 capsules and the Dawood ointment and a make comfort a day amama saying in us mobia and san kabi ewfie na ma tika kra na de afrofre bia sawa ana wa nya kra wote to nsa no sa be ko seja na wa yen piam nko na de shout wo pia kum kakra bu so to ne bobu de na bra ye woto okokobo no ho adwuma saa no na edepo eba osisim na obema yo no na esipi na esita Sabra we ka say de doctor na mu atenase na de menya lafi bebe say de mene ne din komo no me friend lafi bebe na boje se no nko anti ye friend lafi bebe Dr. Dawood aginedwa na yenkudin komo emfa emfiri na so ye doctor enyumre me wajo me jo so be me na ho ye de o twede ampo nyankropon adaroma me ho ye pa amansa jiwatumu nyame na amansa jiwatum pa sanse baby ametie no na boy boy ba wo hodomo na be week se be Thursday na Wednesday mbako me ko na me ni din ko no complain bra ko
minimum se me ba na atenase no misisi mu every said the SBB she misisi ni nam say ade nyina ho na wate ato no so da bi on tintoy and I'm so okay. The best thing I made me aka chewa ne so pa akopɛ Dr. Dawood ointment to ointment ne baako na to 360 ne so baako two de num we mienu na adu we no etwitwu sisi no enwumre bia obeda try se bema wo de fansa tekakra uni asa wakura tra so de be hyew to pia hyew nada ne nhwade doc 3 days the call honum na bizanse na zino chele edro efri hefa nam so Ghana ya Dr. Dawood na ish enu wi ase na se ye nim ntire da bia ese bibi no bi no unim se metria ya ade eche en mesisi no osi sabe okọ bibi te se amaman oso ja ne na un se esa amaman bi ana wo kọ but owie ye na fe si mu adwo no sisi na no complain ye de ya ni ade ni nyina no adwo no fam na do sakatwa to ne se de tsa twa kura chele esa mitwa na me o kan pain esa mitwa na mkote brembrem kote nam se o kan straight say that the champion na me sere na me say unim tia sa na Dr. Dawood nadru ne tie nti sometimes kura papa no omo ye nadru no ono ye nadru na manfo mo use no bitimi ka say esa doctor na kura wono na ye nadru but adwuma bebre aye no wonim no nka ho the purpose ono she da ye ne de se sisie mu yare ne niema no wo ye but say ema obema yo ne niema bi e beba stretch no doctor no wanfana dwuna nko na me say Dr. Dawood de dru no doc why you drew papa oh Akwasi Boafo mama nchia ensure from motive for any one ma wo hwe wo Facebook and YouTube and anyway you bet a draw year and opening be by my office na oni me din komo also doctor first time I me 5 be draw and no yes also so no omunye ni me sa husampa that's the dumbi mu na watietie microphone so ano ama hu se sempa ya wono ka fa Dawood ho no wosoro nti ne de ono ankasa be confess say o ye nadwin senka bi dro de onum bi dan so afedi obennom correct di nti a afedi obennom no ono ankasa ne neighbor nipa ya otiben no ni one ne fie fence wo omo share wo na omo ye childhood friends okay nkura mu ano medi abra na omo sa kwaje project no mo je two no we fa back na be 3 years ni na damfo no mpie shedem na ne hawo ni nyina ne se ni sisi ena entine wo ne to asesa aba ne nan kokom no etwe sa anti ama onyine bebre afi ne wanya 59 but on the poma ena nante e wo fie ho a o se oye obi a ne nsam wo bi e ba se yenko kotua sika nya yaresa obetua ba ne nyina mu no po ama wa fly outside so na nkosi hwe na nanzi ono na damfo enu etu kwan kakra obaaye no na damfo na wontimi nante no onante ekoba nti obaaye no we ni tise wa ba no do yare ni tise we na ba no okohero no ena obaa ni fie se obema na kwa ba se madam so wana wa sorry nti o se da no na ohu de onye no obo tietem ofi ho sa ni age amana damfo to wie no no bibisa ne se eye den free hefa ya sani free hin the buy ye e bibidro na atimi agimi o e bibidro ben no se bibidro ben no se Dawood ointment and Dawood 360 capsules wow e wa no suma we ne ban se come fi o ka che me ban so hwe me table no se dro no sisi on famra na me fan chere no wow or you sue first one Dawood ointment and then the capsules na fe we hu say improvement the nan kan ntini na won to aso ko ne nan kokomu no twe no entwe ne saa biu ho no say eduru ebe ye no san suma ne mammo ko to bi be kan ho ma no nti o mo to 3
we used to and then or the permanent one and take over or say on tise bibia ye ne ye bio ne sisi no agyae ne nan kokomu ne to ase no nyina agyae because me wo kan say me tie de me nyam go bio because me ma sahwe nti said you hu na damfo no sahwe esitie no say ene o pese obehu manim na doctor kura wo yes na damfo ya no yes answer eti edro yie no ho enye din saa keke unimu a na wonim ye wura kwaye mu a uhu haban bia no a the dikan ye how to identify the plants say haban ye siwe le dwumadie ni haban no kra no e haban ban uhu saa de ni wie a afei no ubehu adekora eyo the purpose into siwe haban bia wo wiase bia ye dro that ye twagu so wonim binim ofra akwa bi say de kan sanete eti Daud ni de hu say onipa ye fapem sisi because no so ni gina bro ni say the pivot of the body sisi no enti won hu say so obinya sisi yare na wanhwe ye pe na wadi dem onama na wachia amo watem bi omo say ne center boot bu atete abion no oba na wachim ebi say wa balance omo tem so bebre de man nipa bebre omo kwa abeka say ya heda abo ni sisi ni makofa na ese ni mu atwasa enti yehu say ene enye duru a ebe service sisi no ka enama na say engine no be yemra ye fra bibi overhauling so we overhauling na we ni yi a engine no sambe nya hoden gina so nti sisie no ena se ye be overhauling dia then ye be fa so ye overhauling no ye say hu say o hwe excavator ne nsa tenten ni say akon ade tu form no so akon mu say na watenim then man akon mu na otenim grease the man timi grease no your wires cables wo na soro no cables no I say tini no yes nti yesisi no so ayekoto sei na yesore no ntini ewo yesisi nachi na ntini no ahoden a sisie no ekọ ntini mu ba fort ba mu peda means ntini so wuntimi nko madam means ntini no ho abasem ntini ni free wa dompe ahodo mienu na abehia ena nsuo bi wo ntemu e ho so ntimatoba ena so enko ntina obi peja ade emu odu no anhwe ya otifa so o nisisi mu an waka that means ntiri no mu atwe ene nyame bo ahoma a ewo kwaye mu no ewo ntiri no seso so o ye dro no a ye fa enhoma hodo mako enso ene ye de Daud 360 capsules and the Akwasi Boafo bi o sisi yare a wadu saa tebie no mu a yesese besebe wachia no ofa 360 capsules no miensa anopa bra wadidi awie no ofa miensa enumre anopa enumre no the Daud ointment no the bi atwi ne sisi no anopa enumre obi oni matua say for free butuma the fire no the fast hour no the atua si piamo nko anase se de wo kan ye no otibia onfam fan to no push nko hye no mo be ma de e be bono bude be ma de wo hia azemi odo nsa te ye wo nsa no sa ketwa no nsa de talk committee no so we dey say ana wo pia so asem kakra da akwashe to be wo sesisie no anadwo no emu ba ju nipa no se fom na nya ju no fom na otimi dape wadi nkonim efiri wo ko no se de na emu tutu no entutu ne sa bio nti otoaso ya enu na awotwe no na tese wa efiri afi no okon mu no okon mu ye bi na otimi sori ekoto sori na tese no ho ato no ntine no nya nyade ope ntine no enyade ope yaresa aba enti no Daud ointment ene Daud 360 capsules no nyame anim no kre na Akwasi Boafo mete hayi me na me ye aduro no me na me form bibia nanso duru ba bi a adanse bi na e me wonwa na obi ye dia kokwa to de
na akokɔ ni e ne ya no atise bi dia fa akokɔ ni akoya wo se o dia akoda to Dr. Dawood akokɔ Dawood ayo kasa na baka sama me fa number ntu jampa cha 0244 88 64 37 0244 88 64 37 me pa cha Dr. Dawood number no ye wo adwoso krapa Old Metro FM denuma me se bo modern aso betimi aba wo chena Dr. Betana Senti Brabeja Yaresa mesrewa na ointment any capsules no ka ho asem na de ene dwama so ba bia wo kwa onsa ebeka bi pharmacy bia herbal shops bia bebo bia Dawood ointment any 360 me pa cho de obu so ni say ukọ na nipa na ka che so Dr. Dawood de na bi ni ho na emu no ye won nse so a oboa insist say eno ana ope wo na wo to Dr. Dawood na drew a friend Dawood ointment and 360 capsules. Yes sir. You be call for different one. Be say we ni nyina ye adwuma pe e no bia omoboa. So kokra na so no body. Dr. Dawood drew ede no. Me maso ahwe metu ma noma be sisa abire me da so mende manum bi anopei me dagya ne ye na me ya kodware na me bi twi me sisi ne kama. Eye kama se. Me se na afi na me de sha konwa we sei. Me se na chef bi akonwa ye tisi yese to bia na me to asa na ya me ntrance me chika se but me nya Dawood na mo se nya ifra konwa no problem na e wo me nipadua ni na atonsu he ya papa bi a ne sisi aye ne ya o se mfie mako dunsia 16 years the 16 years no ohu aduru a onye ye to ade atum se sisi ne de no ana de ne be oh jo say apart from say be a alcohol hospital no ontimi mpia bonten efie ho nko a eno so oda kakra oda kwa oda sabre no ma pejano no watena se kakra na owo nso a emefa ne nko oda ho enti 16 years ni a wafa saa yawo no mu no ena obi kwa akosra no nipa no cross wa mesra no nipa ni twam ena ohwe papa no oda ho na ano ben no se opani o se wo bre na me de me ka asem ya kire wo fa e bi e bebo no se me ba de asem no se nka mu to Dawood 360 capsules ni Dawood ointment di bi na mu nhwa de na e betimi agjo se ya to nro sa wo ya bre se nipa na ka kire ne se ono ne maame se na etie na Dawood ointment ni capsules no energy no nti onkoto bi so nipa no kowie no na friend baba ko say obi abeka asem ya kire no na asem no asem mu erem kakra because say o twam ko ne ba bi na o se afa wa kan asem to mo nkoto bi da no na mo famra to mo ko amoto ointment ni 2 capsules no ba bi o mo ko to na akaba ko pe na o ka ho o mo ba ya papa no use capsules no ba ko no say wie ya o mo de ointment ni twi no na o de bi tua no edu na awotwe no no ankasa timi soro free dem mu yempagya ne bio no abetena abonten tiafefie ofo ni nyina ayo obi anwo a so mbisa we na wabisa se na den eja body adan no so Dawood ointment ni Dawood 360 capsules no san suma mo ko pe bi beka ho o se wa use adru no 3 months ni se si a no ankasa o se doctor o se ma no ma ba kejeti abenante krom oso no paade bi ono ankasa ba kejetia abenanti ato ntira me catch us me ne awukuti enya me ngwa me nim hwe kura me ma mfa me de anya mfato kura me de awuku sabi ne ma me ano yare be mfato stroke chi sabi awuku ma me enya yare papa wu yes na me ko ho akohwe no ewu fie the first time hu ba bi awukuti na me ko ma me da ho yes pa na awuku na e be ma me taate ne nchen na be ma sabi kafra o ne pejane maame o tware ne maame o twetwe ne maame imagine pani kaka sabi se ento ya da me ko hwe ukudin na uku afina me ese ha me but through the wood ointment the wood 360 capsules uku sha ase so wo de twetwe ne maame wo de because hospital ko be ya hwe amekoda konfa no chia o hwe started from emergency nini hu bi me na tua an su hwe afa na akwa kura na no so te cause
bɛma ɔno bɛma ɔpagya maame dware maame sɛ bobe bibia maame sɛ muntia afei na nipa no so te but through the wood 360 capsules maame no ɔnom na ɔsra na ɔde twi no na ɔde twi ne nsa de twi ne nan de twi maame na sɔre sɛ wɔte baby ɔyɛ free yɛ ku nso wɔtɔ what yes onim doc me to ya from madam bi maame me recording me o ha no frɛ me no say awukuma tie wa dance dia na me se me kwakoto ointment ni bia okoto obi no maame ne se ne esi aboa no o say awukuma ye Jehovah Witness ni fa me se wo maame ne fa me se wadanfo me hwa ma save the number no maame me recording a friend me hu ni da o say me pese mbusa Dr. Dawood say adan na edina wacho chiragu aduro no wancho de chi ni atua say 20 ni akesi awa wantia ko hu ahaba no o say aduro ni papa o anam say sa na tie eye kama papa me oba mi obi si mi o mi nya ko ya ma twitwi ya na mada ya de twi o so de agurada obeda o ho to obeda pa onim wo de o de twitwi hu ya o fanso akraka na ho say from tinyu tai on say tinyu ya duro hihye papa ya o atonsu America na asem o friend mo ni masem o ka kire me o say doctor abofo di wachi na mi say so pani ade asem be na okay o say sense nipa no betwa mu a o kire no saa ohun ni bi nipa no kwa ma o bi sa je do no koto ana say o to e kosi say so say abofo bi da wachi no aba na be ka saa kire no ti obi tie wo Israel femenimre ya onkoto Dawood ointment non to Dawood 360 capsules Dawood ointment and a Dawood 360 capsules said ye udi kan ye no nyama mienu na ekoso ye wo binimu a omkoto Dawood ointment no na o mate ahyenso de na wo hu labels no o mo ayi o mo ya tata akromfo na o mo de atare ho bebre o saba ko confirm me bi on the ba kwa kasa ka kire me say Dawood me ye duro ni bi me ko to minru de no ointment na ma wa label no na me de atare na me de ma bro chirefo na no ma frɛ me enkuna ka duro no ho no eye kama oboa ayole say that dey ka one pop say ni fa so ana ebi nso akoto aduro no a se de aduro no si ye nsenkyerene ni ntino omo so awai label na fa ho afiri ho a omo de afa ho se a spiritual cream yes any asofo da eti Dawood ointment any Dawood 360 capsules no de bia me ka kire tie for say we and ketwa okay say me kan ofidie mu say December duro bi ba yeah de ofidie bi ba na ofidie na eye adura aduru ye no kwan ya be fa so aye na se the China wono ma de din wa aduru be biduro mu no ye betimi aye aduru saa no wow afidie no tie hwede ba be aduru no ya no ana aye nsuo no yem pensuo no because still nsuo wo nemo me pe aduru no ankasa su na ewo mu no enti afidie ne ba be fa aduru nsuo no na wa turning from liquid to solid to powder. Wow. Nsuo. Yes. Overnight powder. Overnight powder. That means evaporation take place. Nsuo ne wo mu nyina no moisture content ne nyina beko. Na duro na nkasa ba powder. And when you duro na nkasa. Okay. See another machine be turning from powder from powder no from nsuo yes to powder. Yes. From powder no to tablet. Hey. Wow. Na they are control braster. Na etetale so yes ti se ebe kaka ebe tene pa na wa ti se de akoto paracetamol no na 1 minute. Wow, that is the level I had the traditional medicine echo. Me ba cha number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64
37 Mr. Baby Biara Bokobia Benya Dawood ointment or say Fetchy Nebeko. Dawood ointment or say Fetchy Nebeko Benya Viato. Dawood 360 capsules or say Sisi Nadia womb. Dawood 360 capsules Sisi Nadia womb. And a Dawood Herbal Hospital say Dia Mayarsa. Mr. Bawadi answer bet me a fan and by. No comment Tawano. Over number no. And I one cry. I say board member of the plant medicine. Our conference, the third Oko Ampofo Memorial Conference. No, na as a when you say a catch-all. No conference. Nothing. I use a number be frame it twice. And I'm a PA and I'm a far corner. A far corner. None of my clan who she. I mean, it's a day question. Na I say omo team when you do coins. So when I'm bizarre so penny a day. And I say, ya share a rubber. Mfie miensa na rubber no hwe bi e hye enhye ne be mam e hye na yase nti Johnson beba Johnson mfa ne be mam e fa droben mu na yase ho omo ponche e ho no so oba ye na ye de ne tu aduro so say Johnson beba no san say 3 years there a che na who say Johnson start say e fa ne be mam mu ba e fa ne be mam mu ba e no call hospital ono ka kire mo say wakwaji eduro bi na ezi adunso na sha ase fa ne be menu enti omunyi katita no ana omo se omunyi a asansa ache nti no enye yi na omo san de foforo hye oba afie no anwumre wa tinka se junso de no tie ana sorry so ko junso se esi ade fa ne be menu no gina wo se odunso a hu ansa bibia de ku be ma no ayi no tube na ehye na yase ho no eno anka se tu afiri ho the two free one na ho facility say bibia ni ho afa Johnson nam ne be manum said there droben apai free ho no wa twen 3 days ni Johnson de ne bia na o Johnson e ba normal te fe no be ka kire ne man say mo hwe roba na yi na ne man boy say no mo frame me abomane te ne be ma bi wo sa tibie num na mpo roba da ne be mamu ana sempe Johnson mayiye na fempo na abase ye kwhye roba nyame ne yaresafo me mfa me nsense me bo o kai mai na no so fi jache bae jache o bebre o na na bi free buno ho side bae bae na o sie free Land Cruiser no no yade emfa ho se o yodefo na sede ntoma president kasana sabi Johnson am ne na mo ti omo de bae no se ono de why na adwun kra say okwa akoye surgery no ono mayi afiri o prostate na afiri o but otie mi wo TV so ne radio so a onya atenka bi say oba Dawood Herbal Hospital na ho beto no so ono so ne de no be 6 months ne o ma adwun so no twa na emma kra just o chimbre enti me catch ne say opani ebe yi nana o ho beto o say doctor gidi am wonti na maba Nyankopon enam Dawood Herbal Hospital so bo so me pepepe nana Johnson ba kama roba no omayi ti nana se baby obekwa akogina bia no obebo ye din se Dawood enam ye so ena eyi ena me beduru adwuma mu pe ena obaba akone ne kunu omukura akwara na omode ne beto me nsem se doctor onana ni nie te menkai dog na nyina o ka to be kai pa de o Dr. Kasim be sa fine kakra ni ntimi ena o ka kire o mo se chini o ma chini abre no aha ebe yo mo last o ma ware emfie nkron 9 years awoma problem ba ko ho pa ya no na nyame nam won se me ka se yi asa o se gu nyame enam yeso o de ne tu aduro so a yehu se e haw no firi be ma no ena kakra firi oba no bretia bi ena haw no firi ho ya ka no nyensen ena di akire nyensen ba nso a awo beba o ma wo afom ho afom ba ama ko ena nya so apa ho e wo so mo de ne ba bi chia Dawood Herbal Hospital benefo enenti so obi nso wo awo mu hawo a omra Dawood Herbal Hospital ya de bia nipa no de akini bia ya mboso wa ha no kra no eni yare de wani ye o ya mema ho na chacha na chacha ne mum yare bia e ha obia
Oba Dawood Herbal Hospital. Inshallah. But said doc the area crown still who were dry ubi no man said okay me who be said the area the area when we be what chichi na niama na ni area ko me tena se share no bibidre ya ma me no madru then in so what when the ade adru so ati ase ha mo no hu ade na the sisi na ene ya na me man sisi ya na ni nyina ko review a doctor who say me hu when you atade we now na me say everyone clinic ben na ko say that be wedru na so na make am sisi ya redro na me de man no na look here braso doc you drop your number na the number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 me pa cho ba bia wo bia no wo de herbal shop bia ho no kwa ana say over the counter shop bia no kwa se me pe Dawood ointment any 360 capsules ni bi me sra bo modern ne kopa bi wo ho na okon so a una ukura purchasing power no sika no na ikura wo nti ka say o pe Dawood ointment any 360 capsules no ana wo pe na ji bi kofi na unu hu de biara da me sra wa so yare bia wo sa ye kwanko wo so no Dawood Herbal Hospital Diama Yaresa Mr. Wewe Ejoso Krapa Old Metro FM Denuma Bomodian so betimi aba number no Mrs. Subi mfa now the frey Nebra Yaresa bia ho now so beja Yaresa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 but as a person we tie na o digidie eba minim so akọ ba bi bebre mani mu abam bra adumre di setu yade na sema me da se pa me da se doc the church okra na pe the church one say na me ne yare safo na mo bi anko pharmacy herbal shop over the counter because of Dawood ointment Dawood 360 capsules na won to bi da na do pharmacy oni yimawa say kai masia duro no masia no kai yes yare no ba jane yatie bia no inshallah yare no beko na ifiada na ifiada ifiada no every weekend ya ba nom kakra weekend na den so ifiada nyumre ya nom no fo yen kai no fo no fo ya kai no fo kasia ne anketwa so so ya chitwa kra sto na 70% na so bi preaching liberty church so o say the mema be 10 echo hospital pressure was so my doctor na ye bibia enko and also okope yo guys so mun tukua inu fo na say David kra na maya be gina ni man ho tolo nche o say to their surprise na emo mo yare no o be da no mani o manage jira ma hwe bi san na say be from 30 minutes going check your pressure the normal you put me yalo no nyamu nyanzo nyamu she do a pressure bi da so a dwindwin bi abeda so pa say what nyina why frustrated na wa ko fo trotro na buy bi abetena won chen na wa no foka head na do ni to hwe ya we na hwe no fo no say ya wan hwe ya we no fo die na me ani no credit ade ro ko ho ko test we bro ba no fo die ne die ntia no no kwa doctor no fo nye kwampa so ase bi say ha oni ha bi abia ni bi no fo na bi oyere die fo di ni fie fufu kidina bo tie fufu no mo oyere die yes ay boyfriend o trade for chase out for no anonso for it's attached be abetra bi atene de ya malam da ti bia nso be ya osofo nti no mo yere de na be so me no me yere mo de sa no but you see so be no mo yere no mo de yes because enye baako that me sofo de me sofo de be ka me ware baako yere de okay no me yere no de ba no bebre me entitled to 4 wives yes you see you found on na ba ma join no me ya madom na me nya be 8 na this 4 another small girl that we share me ho den no 1825 no na ayese amango abafoforo na shem everyday no di machi ti me ba na sika no for no say answer no for you who different be o about super but we say say paf me say asa no nim say no for man kwa if no call me o ye hwehwemu kra na o say tissue ade bi so e tissue no cha say eda moton mo no for the mama yemu for price esi ani oh ta nyamba no mpa
Banum no for. Ndekra banum no. This is you. Dog. And they were kind to cry and banum no for. So why no for. Banum no for. But a man, banum no for. So you're off here. So banum no for. Dr. Banum no for. There's a very the wife or num no for banum no for. I don't know. I'll go around. Dr. Toto. When you are glad about it, what do I know for? What do I know for? Upon our cake, we are the old children. If you go, who bought you more? Tell to our Yenny. Lava, it is as well. Oh, tell you, oh, dog, and you so no, Banum Janjan. Okay, I don't judge you. Not no me side. No, I'm a boy, chair. Yeah, you see, and only day. Any possible. The Jina son, say, I'm many of two Panubiana. And he say, oh, what's a wife, you know, the end of the man, when you about come, you know, no more Benez, I will move you, but being a I remember when I remember good. Tell the young boy, Mamma, yet tell the Casa, Mamma, too. Son of Mamma, so I could crow where to be. The engine I should buy a pet. The Bama Pebia, Mamma Pera, who could pay. I could try not give the Atlas yet, Jan, who go on and to be sharp about the chap about the man's aqua baby. Oh, let's say, Madam Buffet. What the rest of one who fear go down Buffet? Well, fear go on. Madam Buffet. That's my Indian Buffet. And until our worry. Mr. Mamma, yes, on fear, you are not fair. Coffee, I catch away, and do any hey, cow be free, have a coffee. Okay, now one and I'm hard. I said that no desire, a patra, now offend on your feet. What you said that's what Papa did not could to offend and no phone as I know a cousin. Hey, well, like Nakaramu. Somebody never see. Dr. I will show. I was a doctor. I would know. Hey, my quadrumapano now free her. No, Yin and Yamana Bagu Varandam. Also, Babano now. Okobaya, Banny Dampanos. What? Makachi was my banana. What that why you're lucky? Lucky. Well, fan of honest. So, man, I had a Johnny and oh, boy. Shit. So, what that next time? Next time. One, yes, I be. We have a video kind. Remember the table before. Yeah, the before kinds of so many to the other kitchen boy at us. Maybe say, stress. No, Yarapa. Botier stress. I've been carrying from Kaibio. That was a bit severe. 80 member, Doctor said no for Mama who him, and my mum and so munufu. No, my num no for dear ye. Bema would that crank or taro, ye tornado on Sabaco, on Sano. That's all Udon Sabin Kunadia, great put for Nabaco. Now what that? Mood do special, the mood do not manage opa. There you on some manner. Pobia to say yes. Why free? Doctor, I wouldn't attend in Canada, and I couldn't chamber. The wood about hospital, I wore just so a year crapa junction, Honoma. There can number 12 from woman. Honor Dr. The Wood, a dinner Juma. Yadama says, I read a brass so say a day if you are seeing some a day a trauma. So maybe I will be an Yamajo. Yama Aquaba, so could feel so Uko Juma, Fino Bedru few, say a face in Oko, Munano, Yadamosi, somebody if you did not to insure 104.5 FM. Somebody a brasso. Ye corner for Yade Sempano, a day a bremo. Now, wouldn't say Yame Aya Tomoa, Busum ya, you wum ya no Ghana Journalists Association, Womo Ebo and Centrefo, one more Abaso. Na Abasuba or de Ebono. Kama pa womo ebon central for abasu we ni di kan kura ye di central abasu bono ni nyina no ye di eba eye Kumasi hasi first time ye bo central for abasu ewo Kumasi hasi entime nyi wo ho emfiri mu na kɔ na so kokɔhwe dwumadi nse de tie na so dwumadi we sei no ye papa ye nana ye bibia ye otekra we ne brawe so His Majesty Otumfo say to ababiu sante hene ana dwumadi obegira mu abot central for yi abaso nyame adma memenda 20
8th November chese wachina we kra o wachina ya o we GJ wo ma wo so wo de ma toso aduonu enkron 29th GJ Media Awards eba so nyame ya admo china ye bon sentrefo abaso o manhia hemfie 12 pm ana abro so kra 12:30 ana ye bo sentrefo abaso wo hono otomso ana edi se dwumadi nyina ho dwuma na timeda so ne se ye boa ahwe Ghana sentre no ne dache ene ne mpuntuo ne kanko ne asomdwie ene mbambo na fe ko aye kode atia galamse ewo mai mu empanyufo hodo ayato nsade afro mu bie no eno ene His Excellency John Dramani Mahama President of Ghana mai mu hase ana afe enyono nko special guest Right Honorable Speaker Aban Sumana Kingsford Bagben Speaker of Parliament wo mo so bachina dwumadie no ase ana afe Lordship Justice Paul Boafo Boni the acting Chief Justice of Ghana ana afe Alex Dade CEO of the KGL Group ana mpanyifo ahodo pi ana eba na wo mo abeboa ama sa sentrefo abasuboi de abramhye no sey wo chena we de toso aduonu enkron ewo manhia ahemfie dumienu apawonsema no aduasa ana dwumadie no ebekoso ya afa ahohyem na so kokohwe dwumadie no sede ebeko afa aba no nwotwe de ohia ye club bie ebi afi no wapon a wo kufie edu fie abomodin na kwa so no agina no friends stop over na watwa bi club bie jibotu mi no nom du fie asede apia ka no dware wodwonso wadi oduane utoho a wada badwonso bibiri ade achia bonso nipadua na hoden ko a bia de eno a ene club sapa uko bia obi anim bia me nada unim se Ghana ye kansa obi anim e club bia so de eno ane club koja farmer for na kokofa koja procode ediaba ye de na ye tipa ye dru tipa o hunu so no nsuo ana kata na achewo koja procode na bebo wo no bi ye de na yesi na obi ade ento penkila bia obeta no eye kojak procode eno ni papa no sa na de kojak toothpaste ediaba wa uchuchu sia na moje ba wa kasen carbon bi efi wonum ba osia na enyo hodin enim unya kojak procode kojak charcoal toothpaste sa na de kojak regular fluoride toothpaste ediaba osene be pai fita shem akasan so a enmunyam nko an carbon bi enim wo de kojak P ene F sensitive toothpaste ediaba eno susu nya bia eboa ema ochusie wie na nsu udi egu no wa so no kuchukuchu no wa progu bonsi wonum nkaboni bia na free wonum de kwade eche okasa kama okashi drug lane enkran ubenya kujak farmer o maso no pharmacy kese ho no akotobi ana kumase ensusu central market wo number 0244 559597 0244 559597 na no makasa obuasi Bites any Live FM Night with the Stars ka asadro mokai in FM tedumadi adeba Night with the Stars this year the maestro Julius Kojo entry and the neighbor ebedo 25th December and the neighbor Kojo entry the maestro obe hit rough Kofi Kinata baby kidi ebeba oforian ponsa ana kwabena afi jackie zutua so I want to ebekoso Ratri Park Kumasi ya Christmas Day 25th eba fe gbe 7 p.m. sharp near Chassie we 200 Ghana cedis VIP 400 Ghana cedis opese udika you take it table for 5 or 10 enye na wafa phone no dial star 714 star 399 hash na wabuku ede ato ho no na say open ticket no bia over 0244 602 800 0244 602 800 eno no Obuasi Bites Live FM Night with the Stars where legends meet and memories are made.
yɛda mo ase yɛnyina yɛmfa yɛhu hyɛ ɔboase bitters for ada roma ɔboase hyɛame ɔboase alright yɛda mo ase saa berɛ yi deɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛde afa Ghana ho na deɛ medɛ paa ne sɛ deɛ asie m'ani agye anamotu ɔmɔtu no na yɛna mekyerɛ sɛ ɔmutu anamɔ no a ɔmomfa credit no ɛmfa ma nhyira fmfoɔ sɛ nhyira fmfoɔ ma yɛ adeɛ nhyira fmfoɔ ma yɛ adeɛ papaapa sɔfo yɛsɛ baabi a ɔte no ɔblɔke camera no nhyira fmfoɔ ma yɛ adeɛ because yɛn ne yɛkɔkɔkɔfa a ɛyɛ kronet ho asɛm de baayɛ Ghana ha nhyira fm kronet ne abu amanfoɔ yɛde amanfoɔ kɔ aburukyire ne yɛde nakɔhyɛ Cote d'Ivoire ne yɛde nakɔhyɛ Togo ne yɛde obi akɔhyɛ Burkina Faso ne yɛde obi akɔhyɛ Nigeria Liberia yokufoɔ akeka wɔn ho makɔhyɛ nipa ahodoɔ pii wɔ Ghana ase wokɔ aputuo gya hɛ a wɔn guo chaw wɔn ni bra papa biara bɔ wɔn ni adwen papa biara na kyɛ sɛ amanfoɔ kɛkɛ no wɔn bu wɔn kedi bra na baba mu kakra na afei yɛn hyɛ ase ne enrolli pictures no ne videos na yɛkɔkye wɔ mo no yɛde aba yɛde yɛ confirmation na yɛde gada yɛde ma wɔ mo no ɔmo tu ho anamɔ ɔmo aboa kedi obra na afei bɛkyɛ bɛbɔ nneɛma mu kakra na afei yɛhwɛ anamɔ tuo foforɔ a mpanyinfoɔ atuo ɛne baabi a sisi yɛde ɛkɔ na once you catch us maybe the kaka and last time be say Kionet ne de ampa ɛwɔ hɔ ɛyɛ adwumakuo bi a ɛyɛ adwuma a wɔ hɔ na mmom no enipa bɔnfoɔ bi ɛna ahyɛ daa de wɔn ho agyim no afa adwuma no no ɔmo sɛ adwuma ne din ana ɔmo de adwuma ne din ebu amanfoɔ Kionet na anu bi busuafoɔ bi ba ha sɛ ɔmo sɛ ɔmo ba no mienu na akɔ akɔdi hɔ na ɔmo yɛ miɛnsa baako de ɔno baayabaya ana mienu baako de ɔno wayɛ sɛ ɔde ɔma na ano ya kedi mutu anamɔ nkɔyɛ na ɔmo kɔduru hɔ no kyɛ sɛ busue wɔde hyɛ ne bi wɔ hɔ no ɔmo agye nsɛm because de ayɛ ne sɛ ɔmo duru fie bi a ɛsɛ wɔde ne ho nti woyɛ wadwe sɛ wɔde ne ba ɔno wɔse adan mede me ho na matumi kwan na maba Abidjan maba Cote d'Ivoire ana maba ɛyɛ Liberia ada na ɛsɛ wo kyerɛ sɛ wode me kɔ me na mebɔ me bra wɔ ha sɛ nye obi na afɔ so me sɛ kyenkyere wɔde maba ha me na mebɔ me bra enti ɔmma serious o ɔmma ɔno ka ne pe ɔse ɔmma police fo nso wɔ hɔ no kyerɛ sɛ nipa no wɔno hunu so wɔto ne kwan na ɔba Liberia hɔ anaa ɔba Cote d'Ivoire so wɔnyɛ abani biara deɛ a ɔman no ne ni asɛm na mo wuntimi mfa by force kyenkyina wo free organ nti wo ba be fa no de nakɔ ɔmma nti wo mo se ɔmo mma nipa pii ɔno ma kedi mu kɔ mo se ɔmo mma ɔno ana etu no kwan ya buno edna kwa koduru ɔno nti oduru no ya brainwash na adwe na mara koduru ba bi se ɔno adwuma na edna wuram na wo mo yɛ no so onye yɛ dia ɔma yɛ Edion Kedi Akwaba na ho ye de Nyankopon adome ho ma ya de nso ne adwuma amobɔ yesemo ne yekufo ma ye adwuma bi sana yenhwɛ yentie sɛ de kokosie na afa yenhwɛ pictures ne ne ma aba no okay ani die ne bi me pa chaw sɛ wutie ne a Kedi ana kwa kyere ana yanko Kedi yanko KD KD bɛhyɛasia abobɔ nipa bidin edin bi wɔ ha yɛ bɛbɔbɔ ebi a waba ha no ma bɛ report sɛ oba bi nhunu wakodi baabi a ana wohwɛ n'akyi kwan a yɛde names bi bɛto dwane ebi a na aba no ka ho abɔmɔde na tie yɛakye nipa bɛyɛ sɛ 300 ana mu bɛyɛ sɛ 20 something wɔn na yɛ campaign panyinfo mu di animu a wɔn mu ɛwɔ bi amanfo twa amanfo enti yɛkye oba na oba no bedi wɔn aso yɛ a na yɛsan daadaa oba no ɔno nso afrɛ wo maame no aka kyerɛ nso otu kwan na yɛsɛ ɔbɛsɛ ɔbɛfa ne nua ketewa no nti sika sɛ na yɛsɛ wotimi tuama agent no wɔkɔ tue sika enso no ɔboa ɔhyɛ putu gya ɔboa
ɔhyɛ ha ɔhyɛ for say kedi baabi a na no mu kɔ ye esre so oyoko side ono ɛna oyoko hɔ na ɔmo hyehyɛ ebi nso hyehyɛ Cote d'Ivoire ebi hyɛ Liberia Nigeria names bi wɔ ha de ba betuja na na ya bi wɔ ha sei saa na ɔsɔfo Samuel Asante wɔno nso so ɛwɔ ha sei medi Akwasi Boafo bra yɛ frɛ no kɔɔkyere ke akwa ba bio mejoso yo boy boy sana na ya bi ba kran komo di bi di no konfa ya Robin de ne ba ko shebe enyanwa gidi ko ko so fokura ko di voya de bi di no de bi gidi ko so fo na yere won ewo be na wotwe ene oja na ko ye gidi ko so fo tinko no ko abrochi ko abrochi ko France okay before that na ye be ko ensem so no ma yeni kanko achi na yentwa enkomo a yebedi nyina no kwane a sa nkomo nya ne tipopa no yeni kan mi mu nkyere yetiefo no nya idea no na fe bia be wurewure bia no mo na mo do mo adwen ede nkomo ne ene ye ba bedi hu nkomo bana ka so otukwan wo abrochi ho asema na ye be kan na anyum de wo mu nya ne se kwan wo mfa so do mo dwuma ne se a free circle of influence. Circle of influence ni chere se nipa no a wode saa adwuma yi frakadam kwan so ebe biti wo no onya otamfo da oye obi a oben wo pa ebinom te se onua wo fa wo papa wo maame wo ba wo nana impu wo classmate wa soro ba wo sofo se so o wiase asabi o konfo saa nipa wo ben wo pa wo gine die no won na betimi de bia ye wo na de o nyina ne se o ho obu akwana ontene kada o classmate ontene kada o be pa number e bi wo Facebook ko share oba wo Facebook nta me ka se on pena ana oba ma ne wo nipa wonimu no on fa ni obi a wonimu no ana on fa ni obi a wo ye wo tamfo etu yo ho be frɛ wo se akwanya bia ba wo to kwan o nkura mutawisuo no pachotie ni pa awuti a ekura omutawisuo no ana omanya omutawisuo no eye France, Canada, Belgium, Portugal, Spain, Italy and Germany eho ena omutawisuo pa nkran kan eka ho nemu de dominance no anasa de omutawisu no eno mabodin obefro se nyame ya do akoduru kro no so no koduru ya no eno maye company no wo no no omuhia nipa nti chance wo no so se waye krado a obemu oba nti obo sa recording pempem tawisu recording obo sa recording ma wi ho bepo na ko bi san say no mate say no was ba betu sika bia 1.5 billion kan sika no ana 1.2 billion na so many company na kasa omo so betu half it was to half nti half no obi wono beka amana ba be si 800 million kan sika no it 800 million no beka chen say asat NAD 800 million unya no aka cho say enam se wo do ana waboa ne pen ana school told you anema ne diye ana wono twempra wanya ne bone ana wono wo benti na opesa abrabo no diye nti ana na busuani no opesa mu nyam diye na musisi fie wo fie no ana mo ye fie yie no nti wono atuam half na se 8 ne beka 400 million ani nti bomodia ne fa se sika ne bra na mum ansa na obeba no e wo so top forms kane no ni ntuom so sa na 20 million nena ya etu muso sano omo de 1000 Ghana cedi enei 10 million enti okasa asem ne kire wa na fei wakoto forms no total forms na was okay eno job application o fele ne dia faw e wa adwumam enti sa o fele sa forms no ewie ya wo de ma no na no na fei waka kire wo se di be wo de ma no na waka kire wo se twan picture na fa Ghana card omo ntam se passport omo se majority of Ghanaians no ye ni passport no Ghana card de obia obi etomo ntam passport na passport na ho asem beba enti obeto Ghana card ani mu no akiri dia send no na the sack paper na what send no wa ko print o true ya no twan picture na dia send no wo de ma na cha 5 days no aka kire wo se nyame ya dom wo de ma ne boss no se bra enti what the agent number be ma wo enti agent number no sika 400 million wonya boss wonya wo se ne so wonya ya the can send 200 million half fabra 300 so be send ne half send bra mreso na se o ba na o de kaya na aba no enso e de aka ho sei eno mo do mo dwuma no na why sa de we nyina wie no na o sa mra wonu wudi nkomo nya o ma hu se wakwa ye onkrata no Abidjan ananse Lagos anampo ananse eye Wagadugu anampo Freetown o eye Liberia on kan kire wo
wadwede onu so wode kotoka na wobekọ etu wetu 200 million na wie no acha 2 weeks no ka to se mena na so enti free agent no na momra etu wo kumase a wobekọ akra bibia obi obemu akọ bia eya akra na so obi akwan wa wo ya wadwo se wo fa ka free ka to se da bi bra ebi wo ho no obeka to se ko elibo obeka to se bia kodoma ko sampa ko debiso ko honom wadwo me ya na so da bi sesia no company ne ye ho adwuma no ese ye ba eye Côte d'Ivoire ho na akona akwaye opese otu kwan a odoma no be ye ntentem de ma because France de France de Côte d'Ivoire mka French say France asan baka chewo ho obusan say ni passport was bra ye be ni nyina ma but so ye hunu say passport onye o man bi so ni pa onjimi passport e wo ho so kwa Ghana card as Côte d'Ivoire card ni uni bi ho but esan say wadwan yes metu kwan to kan na wa anwene sa okọ akodru ho wie no na mo wura dan koto abi mu anase oba be hia wo boda no so ananse kro ni mu ba bia sense wo du boda no so ebi dim moto o ma mo fa do ma na ebi so moto ne do fa ka shu mu awakosi kro ni mu eto fali ba akoso Abidjan kro bi fen Ajame okodru ho no mu a yes akodru ho no mu wie no na nkofo no bia be fa wo o ko nyina no wadwe nyina ni se wonipa wo no Akwasi Boafo me ko no hoyi or France or Belgium na zo anwo asem yi wakodura wi na koda ho ade kye no ne nipa mienu aba se ye be fawo edo ko office na yakọ process na se e ho na edura sa office wo na ne agye usika wo de ba gye nyina ye gye usika no nyina wi a na pe agye guarantee e bi se Ghana card or passport e no ma obetimi de to kwan no ye begye ye gye wi a na fe ya gye phones egwo na ebusa wo se uwi asa ba nyina no nipa bai na penasem na Akwasi abo me pe pasem me pe kuasem ni atworo o mo number ese ni atworo na uwi asa wadamfo be na so wudmudi ye wi a opesa oboa no na watworo odokuta fair idea onum se hwe nkoso afa uwi na do sika kan atworo se kodan wiem okwa ye boss wo honum kona ne nkodi nkom na mo nche process na se wodo no so wo ko training wo duru honum nanom no me the board bi esi ho board no pa e de beto e de ama e bra Facebook ni nsu ande kakra e wo hanum okay join your Facebook 104.5 okay enti e na hono e na odi ato so no to mo se killnet enti hanwo wo se adwuma duwo enti board no de be so se no atwe zero e de ato soro o tre zero na atwe aba akwa ba ase wo de ba akwa ba ase bokuru ni fa no atwe wo se ewi ase ba bi ababe to bia no e improve senka aka ase kwa cleaning kwa driving ewo eye France Belgium Portugal adwuma na eba be che no adwuma we ye adwuma sika wo mpa nti adwuma no ne din no obeka che se ne din Quest International ti se adwuma no eno ene ze sei ye ba be ye na de omu nya ne se o hwe sika eda sa onenai ni fa no so a so de nipa ba akoba sa 225 US dollars no eno commission obenya no make say no match app bia eye Killnet for app Killnet bia ya chiri bia no o wasa app ya app ni bi e wo ho no ma create TC wo so e de amount eno ho na be wonu se adwuma duwo wi nti ida se obeye ananse wonye no wanya untima Ghana biem sanse agye particulars nyina na afre so oyiwa so wonya nipa wo ho nipa dɔɔso na no omgu so amobo follow ana moda da wona no ka to se wo ra ho ya me man surprise katwani no be surprise bo so katwani wo katwani bete no na Akwasi Boafo a me so wo Spain no na wo kwahye no entade bi aye winter jacket ni bi oyobia ode ne ho na omama edoba omama omoso nipa no eba awra wo sema yemfantu eturum ni se akwanto be na otu eseto gari to enwo fabra na awra wo sema wo kwa hwentade na echa ye kem etfo no ma Ghana fo mabru no toba Shata pa da tade beto se ne che Saturday we omga to se to awo baby awo ban Belgium Germany awo ho Saturday we em say join your Facebook in 104.5 na hade de do mabi famu wabusuafo be ma ne mema bi aya dada wo mo na no papa bi ba ha se ene chewe ka ho chewe su kan beto chewe bi na ahye na o de ahye e de aka ho na egu ameko Belgium de chewe me de na ho be ni wo mo ye no e wo honom so ya pepepe nti we process ya wo mo a ye do mo ko nkrobi de say ana o man bi say Nigeria Côte d'Ivoire Liberia Burkina no Togo no say e no mo ye no we e ba ko ye wi akonto ye Ghana hanso de no
Your Friday be Quest International University. We must say a university. I don't know. Na sana make us say. Omo target student a. Omo try what's in the way you know. And now probably a year a training college and a nursing train we know. I catch was a Abrofobia be school Ghana ha. No more training. I will have 3 months. Ube a European Union. And a school no almost answering 2 years no ya do kwa brochiri amakosua de na so akoto what sua so nkono so akọ Facebook ya try de ho ya do man pictures anche be ron pictures beto to so amwahwe ko hwe ne ma ya ma nkora no toto twatade wa tade te Ghana ichi ya le ya ma afache we dia ka adam ko fa ene gari ene mo wa obetu tu ka ko bejo ne ka ya tongu ne gari a na wa tu vita ko papa da wa ede wukui na ai tongu na to de gari enti Ghana ha de no omka sa akire oba na omka kire oba na so oba ba betu kwan enti sa kwan na so a na sese ofa enti oba ka kire ma me so wo school Ghana had any be a was a student in the B was say don't call Canada. Ya do maba be gu emia na enura enne operation course and nti enne yet ha ye be din komo yi on say they can be any accident adwuma ya ka ho asem ta o hia hasa ya de ka kan chencha na mwura mbebre na mum enne ne be na ba be din komo na operation no enipa 320 ane eche wo mu me pa choba Facebook san say pictures exclusively oba wo mu oba be oba especially who voter region northern region and Africa so upper east we mu ya che wo tifido afra ane esoro for no sabi mo na Facebook mumbra san say mo ma no omudo so we mu na operation no ekoso ewo mo ho and Africa so Kenya ase na mempanimfo ni tia sese akuma se operation no yenya wan kota kura we ma ya che o mi da bi o mu musa we ketwa kura ndo so sezi na nyame adomu a ye be ko miamia bebre enne kura na ye be makwan amanfo mo mfre ba bibia munim se kura bia be hye fie bi mu a wo mo hu adwuma mo ye bebre be makwan tibacho we ko mugusi we mu nyina omo ya che omu we mu nyina ye do omo nyina wo Canada ye da wo se omo wo ye mo ko abrochi France enso mo free voter be free voter adwuma se the system ne tiene se ye fa wa se bia santemantem a ye da ko ba bia se bi wo se dan to omo kasa no se be ye language barrier no ma close no intuitive no bi mo eti se bi ye akanfo no ye do mo ko bia voter ye do mo ba na fe so the upper east for na abaguntu ma mo ha no se wo ma mo ha do na enso da ko nkura mo go mo hwe na hwe ndi pa ye do magu ma ya nkitinkiti gender ministry ye adwuma bia se we se adwuma ye aso be so yasene ofia ne ye adwuma ye de mo sanse mabunu no ye ka no kwala pa sa sabe ye de king the name of Kenneth we be so me antafo so me asofo hwe na de o munya ne se empanifo etisi se ya enkura aka se operations no ewo ha ya Kenneth for ajata omani ase ana se ho eno magya abuso no kro bi eni Kenya ase new site be ya no akoye no Kenya ase new site eni Kenya ase abrim proper obo ho kronom otumfo last stop wo mo ho kronom nyabotre na kaka kronkron no ho chenem kakra Kenya ase new site wo ho se yekofu mu tie na Kenya ase abrim proper Kenya ase abrim nkasa obo ho kode Elfin so otumfo de yes ene kronom for last stop omo ho papa and na happen so eya komadan omo ho atonsu ye ne atonsu police station na chi ho omo ho police station na chi atonsu police station na chi ana omo ho no eputoja and na happen so emina kote omo ho ofori krom ha ya pa de beto so ma ya so de bi si police station eputoja ya ntwe pa fa we yana we ofori krom ya ntombo ofori krom de no mo he sa second floor ho no eho en operation ba se no mama picture we awia ya o mama sa ebisa ko Facebook na ko hwade ko Facebook o operative from ko Facebook na ko hwade asoro for bi school ana mo da ma han second floor ho no eho eno ke no atifo ni bu so mo dada man police station we eni mo ye ne eni mo ha ya for krom ha ya eho eno mo Jesus ana afre so duru esre so a oyoko abijan kwanta eho de eto se be 5 years ni de eho do magi krona boso sabi ohne court wa ya we na wo se sade ne ekoso odi no mu twitwadi eni anka de anka ne bi ensukura ne o motete koko ahene makoko ben kotwi pachi ejoso
mpɔtam nyina no ɔmo wɔ hɔnom ɛna apɛ so wodu abua kɔ DKC a ne nyinaa no ɔmo de daadaa amanfoɔ ɛsɛ ɔmo kɔ aburokyire ne yɛagye sika sisan nkora wei yɛangye obi bu a ɛgyere bi a 150 million nipa bebrebe obi tua 400 million yɛne deɛ so ayɛ 150 wonkora 150 a wontumi ma mɛyɛ ɛnti ne yɛboa yɛmfɔ nkɔ baabi ɔkɔ Facebook na de kɔhwɛ nti woduru ɛyɛ abua kɔ a Kenya ho nso ɔmo wɔ hɔ ɛna abɔkɔmadi enkawe proper wo mo na papa ma no to ne meba mo so meba video no so ma entwa wu a meba so abura so me asuofia ba kese wo mo fa de mamponten wo mo ho ankase ehwa ye na regional minister so ase dwumadie no nyina no se ono so se wode na besi form e wa sentimental list no me se dwumadie wo tie obenya list no ye officially ye be present list no so de ama mo nkronkro no e na medoma Abbas Junction omugu ho papa Aba Junction omu de techimanfo no wanchifo no ho ne yaso no begu Aba Junction ho no mu no ana achiase ana adwumam omugu ho papa we eye hotspot ye kase hotspot o bia kewnet fo no pretty free no nkrama bobodin ene ye bie lines na mo gidie se todo no be frɛ e de free sa areas ho no enti yamna ana operation so we eye mo ho ana bo ho ene Kenya ase operation ho no enipa 320 enipa 25 ne top leader de ka say omo e go star no omo energy scan na sika ye krokrom ye we remember so Kenya ase last 2 weeks my boys ekwa operation na video no pa ha we omo ko ye no Kenya fo no omo e wo no mat omo shocker shocker na omo chese na be ma bra eno ne soma wa no wan kwa na som ka so fe be mama no da shock no nya stroke no omo shocker e wo ho we aye kotokure me pa cho suppose put here abom na yinhira 104.5 Facebook ni YouTube na mo me ensika ne mrantan a Kemet for boys no legacy atwa bo se wonim na wo ba na so beje wo ba na be dede ho a ono be twa wo eno ni Kenya se abrem new site won enkotokure a o mato e de agu ho eno no wo ba Facebook we ekura wom e video eni just we cross go to what threatened mabunu na watan on mu so wa wonnim no e me boy omnyina cross kan what agu ya to se kan na de am so wa ba bia twetwa won so kan na de om de bomb members na unfo bi man de so kan shock wo na mum en se kan na de we en se kan de we mu na de ba say wo be fa wo ba anasa wo be yes wo be fo bi akwa I'm sorry ko Facebook na ko hade insha Facebook insha 104.5 o fra samene so ko police station ko aboma insha 104.5 ko Facebook na ko to kura wo mu a o mo chat se wa opa no de bewura wo so be je ba obi ba mo ma se bu na gine awurade okọ sebe je ami trebe no bofa di o matambo wo fafuru sebe jimi ni na ojira ho jimi we say waju sike waju be 500 million so de small boy we ojira ho no tetia yes na ho no wo atwese kan ebu amanfo atwese kan so wo pe no mra me fa wo se brantan pa o se video no hwekoto kro pa e no kra bi o bia kra bi e ma nyina ka hwe se onso baba ko ka ho Jesus, I'm talking Facebook na ko radio. Insha 104.5. Insha 104.5. Waiting na drop ya na abu fo be mo na me kata to. Wuti na no trade no kan no. Oh, mema video baako. Ada na ese mo do fact kai practice. Hey, we Insha 104.5. Facebook na radio. You say kan ya to agu o say obi be fa ne ba no enye. Mo fa ndu. Ntwitwa no. Ena wo ho no. We kan ase abrem. Will video na me de omo ye yan hwe kaja se o ma video no roli na yan hwe video no roli mo ma video no nko na yan hwe de omo ye omo ho no kanya se abrem do je na ni se kwankwa do bia ni no small boy we say wu kraje se kan kura wa wu sebi jimi me say wu kade we ya oja wo kase na o matwo we ya wa kunko ahụhụ sa we benya eno en san kan omo omujane enru ho sabe so question ye no list am bo we promienu ene ekọ na mo sabe bi omko ye no kon se uduru bo ho a kwan bi da bota mu ko taxi rank bi ho omaji kru na fa e wo ho no na em de say an original minister trade bi wo page wo no e ma manage pa Burkina for abane kill na tada Ghana for intimi mbande
Ghana print me. Small boy we. Be so fedua. Be credua. So can so can Kenya Sabrim. Na pa mami beginning no video we. Time as a country no ebe mu we. O me video no enini. Ke una enkofom ba ye guamo hwe. We keten. Where you feel when I'm going to be out? If you want to, if you are so 1,000, I will say if you are from 17 to 23 years. Complete. Yes. Behind that name, your man on a tria. Because come with you for 10 years. Hey. So, see, I know Hono. Bruno. Yeah, my Abrim. The boys no omona eye adwuma no hono sekan ne kura omo hwe ahase kura de hwe kidigidi o gidigidi pa ontokwasi so to we nyanya de anoma yekoso a yaje obesike we kwakwaje de kotokuru na apede pam awba no so frɛ na o ma sanse o ho no wo se no nyame ene no leader no ne papa ene leader ne maame ne ona beboa no sanse o so wa mobra eje so o ko no ho so waje sika ko yo ne mo so wa mobra ono na ko peska ne be friend infinity billionaire Tanya from infinity billionaire ebisa ko Facebook na de ko hwe wadi so ade ko hwe ebi kura na ba bi ka ho we Kenya se do apia do so yeso mabu Kenya se omo ho apia du omo ho sreso omo ho nyame ahodo pi o ma je wafa ana akọ house ba ko bi nipa egu na be 100 do we nipa be fie ba ko no 102 wa ha animienu ne bo sa dan fie wim Maya obefa ba no ho ba bi o obefa ba no ho ba bi o no wa opese okofo ade no kwae de brantan tokuro na ba no sukura be ka che so ma me ba ku fa akra frame na no so on the be ba no omo de no wo new road ho so obesu ne ba no so wonim no be yesa ne kwake be ne ba so wonim no so wonim no wo so wonim no kuma se de me say omo timi ye adwuma Akwasi for dan ni no omo ye adwuma won che edi entia I don't know yan kan radio so but in penifo esu ti asem sebe omo ti papa be ko so ko pa ne ba mo de ne ba no ko police station ye jam se omo ka so onya ne ba no an ko ne ba bi na adenti wo ye adwuma adenti a wo ko ye na ye ba be she inside abedan pakrona se wo ba wa ma ye hwe wo so ye Ghana ni nto ama ye hwe so ati ase de ye koso no nti adwuma mba ba ye ne nura no pa de nkura ne mponyina nkasa beguna awofo na wo manum so mo Canada ye hwe de enura operation e course no ye hwe Kionet ni crofo bo chi wo we enura ha enie batomo ko to be a leader yoko yoko fo be wura mu no nipa o machi wo nura enie hwe maya on say YouTube kwa maya memo enura keten kwana kwa bia na okay tu ekredo manu butu on say bia mo wona bia last time e che say bia mo apata ya so o metena ofro ma no de fan abetena say do mo o juma no de katro no enuni hwe eno mo da ho we nyina no sabi nipa e wo no emo no so nipa tiri o hye dua panyine nipa 320 wo no no ebia aka ni awo sa ha no enuru 10 omo nyina ye voter north omo sada ntitwi no ne do abegua no ko voter nso a omo mguo no ya atantefo omo mkatwi na omo nti voter no what ne ye do makoguo no ene me say no we be line no omo be fractest for sa sama ye kan sa pepepe ne do mabegua wa kwan wona do aba to wo hwa penifo no ene guo no omo na abobo be taki omo answer me ba ha no video picture beto so a eye kama chain say omo ba ha no tansa ho bidi dakoro didi ba ko eno ano no wodi wanka na emre ye no wodi aboard ye nyunu ye no ko ba ne ate but from betia omo nam go be wura ho esresre enso o ka se onko so onko so be ya obeye infinity billionaire oso ba be infinity billionaire nti be wako obeso otoka kese ko to fie o trasako wo de wa mobra o ba dwenu no samba to William na so ya mame ko Facebook na ko hwe faces hwe nkran we si ono person be infinity billionaire enti ko na ko hwe nanim
ebia na abaka ho you dey try so north free baby dey na bekumase maybe before say operation because Monday 5:30 anwumere na menya information say never so as stay alert ko Facebook na ko hwem kora we anim how amanfo marketing kitten da bi mo to bi na obenya 25 obi nso anu anyina no ne susu apa me fo ni bia wo dey say over Facebook ad comments na ba say we 25 years e wo mo hwem kora we amoda ho no o ma mo tete ho no we mu enkura kitten we dey wanyini we stand leader the watch African we address camera no the watch shoe no ba ko fe no mo de da me mo nkore maya o mtete o maya fe the watch African we no panyini ana ba ko bi no so no so hye entafo bi no shoe bi no on so hye ne fa so no no so ye panyini o de we no attack na se de o nya akamfo yankasa akamfo nya bio triasem ne system no ye build ko ba bia wonim ho into the omo kumati le omo voter omo ya comfort asandfo e omo ko voter na say north because all want to kasa no so near the omo so abaha ko Facebook na ko hwe wadi so ade amaya nkete nti omo nyina omo busuafo nim say omo Belgium Canada and France UK omo ko school ya mant bia no ebi ko atimi ka chom papa school fees e wo ha na omo de shehudi Shankara ba kuro guma ya fi hwe oh Qnet more guys we doguma ya fi o de over 17 years o we dey sese ane de ne ba am sabe da monko Facebook dey kai so person hu ni ya unya picture ni ya ye kan say tomato de no ye kan say won ti ase uko Facebook a Nhyira 104.5 Nhyira FM uko abon say 104.5 FM no ho na wodon sa aboso eso ko obon so wodon sa aboso do bako Nhyira 104.5 Facebook Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV na ko hwe enkwada nkete a omo busuafo nyina nim se sankra wo mo anone omo school mu ebinum ye adwuma university na so ye do ma ebi tse kumase ye ya ebi ti Côte d'Ivoire ebi Burkina mesi ade we ehu chance be HIV na se ye che obasi ya ye hye na ye de abeto so na we oba kwa na asai mafo wo sa leaders no ka se wuro ho abewuro o ka se hwe gay we dey say last time hwe the gay we dey bro mo hwe abaya mo hwe de ane bi ye dey sinani wo yare mo ko de ane ye dey sinani mon konkotwa abaya bi ote wono de ane ye dey sinani so oni go so fo ni memfo ha mehwe gay bi na ne ho fe pa e no frige fe ne Stella go fe pa o frigo so e memho e no free na o be free na kwaya Qnet no ye be picture no e na enei picture we try na last week Sunday today we no abo ana we have we na okan yes we your friend say monko Facebook your friend Stella we memu a mem proper ho no free okay mem mem free your friend Stella onye Qnet oni picture na Ghana and o di AI eye no ho so and no try na Ghana and no picture ni okay we ba chow last week Sunday no picture no pa de beto so na yo o de abata ho am ya hwe me nka sabiu sa picture no beto so wi a ma wi we de we nya AI we pa we so onu ni so ko Qnet the picture o de ba ye ni we o Abidjan ni nufu nyina asa o Abidjan onu ni ya bo no nufu nyina asa be Facebook pa ma ye o de mo se my friend picture gender ministry mo show adwuma na wo ha no adwuma ene wo ha no se Côte d'Ivoire Nigeria na mo ko Facebook na mo ko Ghana adwuma difference list ni wo ha how a Ghana o Ghana no nie oni ya na fro je na ahyehe oni na mo hwe se hwe nufu nyina asa oni ya friend Stella o mem nufu ni nyina atwintwam nufu na adwo na fro adwo na no kra e style no mo nko no mo ora no mo ma na hwe mo ma ha no ha na no mo ma no ejawum a zo afon ne nsa nyina ye hwe ne se kra hye na hono bisa bi nto mo fanche pad ma wo so wa anya da wo bia nkwa o meto forms anya se nkwa to mo
now why in the bar bo hom de hanky wo de omo de hanky na de sabi omo sa omo de girl ba ko abijan be din komo nche na okaka de ofra mu won so na etuefuo tie bi nti yokofo ye adwuma no afei ene aduru 0.1 afei ya chance odi enko ba bia na se fi program mu last afei na ese mo take action because you start ye a chapa yes on be fa ko yi nyina echi okọ akra nyina se mo se me nu aba okọ unse ombe se okọ a na tra report say me say be kwa we tra report no major report no da koma we according to omo no nche no be cheche macho and omo to na mo bia budget ensem so koso na ko Facebook na ko hwe de yake se afo ne se eye hia asem de ya nka ye bae na nanka ye tu hwana mo we acha week ombe free a nti sa e kronkre be boss ombe tima yakso adwuma amuntimi nti sa no ne maba na mo ne yatena se anamo be na anamo be ne ye fa ye betimi aye ne ya kire mo grounds work no so what you say na ye hu anamo a se se nyere etu abaya we kama udu memu a se bi waye ni oba pa no to aba na oda so wo se wo twodom me kase odi pa 8 ewrem ana so still wa phone o wan bengro yeah hono border town of the bisu no wrem into hono kopie into kopie ho a into waya adwuma aka wan bengro anu obabie channel ne bi ewo anibere kom pension of darewa but wo kwa na kwakosi eye abijan odro abijan wo fani fa okoya musokru ofa bonkum so a okọ ayepugon onenam na odro Liberia na kwako wato ho na yakofa na de na ba bisie no serious nana ya bi mamam kakra ebekọ na ye ne abaya no a ono okọ hodom na di nkomo mami ma okwa na so ka bi kakra na ese mama atana se ache nyame ya adoma kwasiara ya kwaside be ye ya mrabi betena se eso be sane me boshire eso be sane kai bi obebe bia ara so abatwa na mama so be boshire okay de so dia banon ya me banam de bia bebo na mesrem na oches etwam na ye bi breme eduro bi e friend me meduro nka ho asembi na eduro no de obaka se we afa be breme ordino eduro no na makan me meduro ebusiye obedi ho me ka che mo an se eye obadima no aye late na busa na ye bi eduro ni ye so ba no abana na meduro de tuaka beto de he wasi ya kama me dowala sana mishia mango ye ho yi mango de ya kwa yi bia kwan traffic lights da mishia wa na wodi ho dance na we say ejirigajiri no awurade me say na ye bi o mama duro he ye she so open dry na ye nhye na wo de be ma me de na nsuo ni ana pese wo nhye ma wo o de ofra na o so pa Akwasi Boafo duro ni bi e be to so eduro ya de eduro no na se na no ka hwe so fu ka hwe ona de ka ti anu ona ti anu ma to de bre be so fu ka hwe de so fu na na ona ti anu wo de ma wa ona ti anu ye kana say underground no so nenya obi de me so onye wa na de bre me wa na isha dro bisia wa na ye dro na de bre me na ma no dro na fe ejira so na na but undi say first na eyesi ya sorry eye street say eyesi me say suro den it is on fra na on pa Akwasi Boafo duro ni bi ndabi opeda na ye bi woduro ni bi na duro ni ye duro memma duro pa duro kajiri ma obe ma den mi so mu abeka se bo na efiada na so mu da bo duro ni ye duro pa ye mehinsa me de be mu obi no akopim nam de me na de se odi a kire de ne wunye o nke meja atom ebe to bi de mara ye to bi de so to se no ya asemu na woduro na ye bi woduro memma duro mpebi abrochifo no ji papa na ye bi number 0243 134535 we be man na memma ye say atofom sisi ya mesro
de be mu nwa boy ka se be obi be ma wu be mu nwa me jai to kakra me jai to se adana me nom ya ade chi na me jai to wonum enso still me to ho no ma me ahomachi sei dana me ti mintimi na mutuo say si twetwe die o awurade then the head nana obabi atire no hu se madai ya san he obetena so nana ya bi number 0243 13 45 35 0243 1345 35 freno na ka chere se wo hia memma duro ni bi na kona so yo no onyema na wa wonum bia wo se kai na oba na wo memma duro sa eso de chere wana Mr. Frame. Na what the number to Jan as one fraud say on be free. And tomorrow my friend na be free air na my friend. Inti na me ya adoma. Kwasi ada. Na be kasa go fidi no. Me were customers on Bejoko. Na brochefo no o ka so mo meje nkwa e problem. Iso onu awu bia o de beko. Nso mo no de no o mo de o be mo ayi no. Nnua no nnua na de be mo. So gi se ne misi. Wo de kwa wo za de ne penny fresh. Ebedu. Said otwitwa kra we mu a o ka obehye o dry e beba. Wonu mu a. Sisi mu da ho. Sisi mu da ho. Atme no nze me ba me nto me niema. O ba e connect. Niema wo ho. Na na ebi wo niema. Nkra na asam ne de. Nyamie nim nie. Me sa sama akra no mu de di amanfo. Awomo bro ni bi no enti Facebook ono ba mo wo bitimi ka se 200 million ye do kwa 200 million kwa no mistake on ahia for ne ye no 200 million sa enye fe on eti mo timi di nipa ketu abi ko mo so twa kat no nana ja so fu de memfo bi akọ ona ko be fa enye fe some will be to be the 200 say kwa broje the pray take it cry say enti nana adufudi ade na am omo akogu ono me de bi mi brem awofo no onwo wa wie wase kwa na kwa dipa na broje ye kwa no kwa da bi akra de kuma se kwa fa player ye say on enti bi de nana kuma ti to akra cry say over 1005 omo nye papa sa in and out she say then fe bi ache enti say nana de kan say wofo no mo 400 million was what they call Germany. Ko Germany. 400 million ko Germany. One down I the 3 million phone. We are two. Over the internet and it's your phone. Aye. Maya kama ya jiji o mudi o makwa akugu internet e ye fa. O ma na se be wudi no mu di se mo sa no mo di that rough rough. Abano ni pakro no yes I dey e che na nkoma ne mebiem. Say akoye group say nipa bebre o a system akoye skasem bebre bi se sia metu makoti bi na ma frame ni obi se wo mra na on first ka bi mra makodi atenti on first ka kramra no no so dia ba enye fe na oba maka chente wo so fra obi no obi so mra this gila to na ba me ta wo kasa me ho no obo sra na me ba no ko ye be se mfie num nsi amente ne nka wo de bo a wo ba hwe so no onwu ono so oni abro kire ho ente ye problem afa mo kwa na sofo ni twamo na konfo ye twamo enye fe etibere na awoforo mi bremu wo mo o tu nka se di 200 me kwa America e 200 be ye kwa America ye mfa nko Belgium na empire bon ye boso mo ba bedu asu okay ye be makwan na afi tiefo mo so mabam enne ba bia wo hu se Qnet fo sa ankora bia betretene bia o mantem no ye be makwan wo hwe obi abaji fie bi enkora bebre na odo maguo wo da kire hono gudi keke mai bo hono mudin obi am wa hojo na hu se fie bi wa ha enkora gum bebre ade chi omukwa anwumre na omasa abehim omo boa one thing so omo ni so omo ba omukuta bag bi kuta product bi as ye de na ye ke say eno no omo so be kwa homa no so pa me product ni bi me busa wa ankasa me busa question bi enana na busa mu say sa product apare beto so ka was ton 400 million na obeto there be o de part the product where the good woman e man kwa na ana man kwa we
watch here the way over 200 million beto me dey 400 million product no mo so mo ton no 1000 increment ton ti a chiro mo ade be strategy say some kind of top product with direct I want to tada na me kan to say me do kwa abrochiri but what is scenario na we are dependent on other dependent ni eti because be to we 250 million won to make sure say company bi wo Canada or fenipa be triasika no eto kwa na de nipa be fu be kan ma we ba ko wo de ko police station say me to product no be to bi ampani ampa product nso ye dey eda ko enti sei e no mo de yankofo ti mo mani na ho me money di o ya vet sa ene Dubai ne ade no sa hey asemo na minja akwa preko na okay mama mana na ye bi kwan oti chira nyame yadoma me kwasi ada ye kwasi de esuo be sanne obi amra obi a edi chire be kan obi a nsaso ana omoma so na bra be je nkwaje nwoma ne bi ani mo nyam nhira na eniema sesa mse eniema sesa eniema be ye okay nti me de me nkasa bebre nyame ya adoma se bomodi na ye de bra agona samai ba no abehye wo bo komfo ye bi no so anya sika kra wo shrap de ye to bi o wo de be firi obeba no na bo e mo so da betimi edwa de aba for de bra na eduma ekoso okay nti se de you say mkum so ye nwura nsu okay nyame ya adoma me se kwestiara because the one with my free check on me obo ba ka se kwesa kwa wo ha obia fabra beto na nanim ni en kan kire suo no na na ya bi number no bi 0243 13 45 35 0243 13 45 35 WhatsApp there 055 76 67 510 055 Nana Boramba will be WhatsApp no 055 76 67 510 Oni nana ye bi entwetwe enkomo eno ano no ye da ye ho ye ba pe ye ba ma homa no so mo nsusu mo man tem ho e de na wo ho no mo na ye ntie mo Medi di prosper. Mema men papa au na medi ayedin. Intimisle Ghana for nyina. Mofa inslaso na momboai na mimbe nyine penyimpa. Na nyame be shiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey ye wono moden. Enu nti na me ohima biniwa. Me to nsafra osadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem ye ti asese nia wode fam no, ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na na emu nti. Ye kura wo bi aketwa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrey wonum dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na obese miankasa me ba befa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ya ne a bia wo bia ye beba befa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afumo abusuafo anuanom ne adofo mammenom ene ye papa nom afi asako abetu ye biem asafie wo woni ye di ne ye your number one Akan radio station Insura 104.5 wonim say
enhyira bodo ye de si ho emfie bebree ni ya boa nyanka fia wodo pi na emmofra wonum ni na ene agya afa yensem ebinum akosuku ama wonum da chiesi wonum ye afi subra nadru ye besan aye no sa biem ama wonum fri se nyame asem me yeti ase se nia wo hunu mo broni mo bono wo de fam awurade enti se ye hu wo mo bono ye de fam awurade na brepam awurade be hye ya na mu some of free wonum ni agyanom ebreyimu ye kodi bronye ye dwene wonum mu ye be ye wonum den enti me dofo me bisaw edie ne kraw eyamo eyanwa eye sitre say ye sikanso ne kura wo a number we na obetime dia faso kitwa bia nso a eye 0550068822 0550068822 edin ebeba no eye insure donations frɛ wo bi no bi frɛ obi yenkeka yensase na afi yemfa nigye bi nhye yemma no afumuma ebia na wo niema opesa wo de ba no edoso frɛ yen yebeba ne aba befa niema no na yedi aba abedomu mo frɛ bronyen yemfa sedie nhye nyanka yenum fi sɛ wonum ni hwefo bronyen kame ho na yenhye mo frɛ yi afumuma
the rank tech we do free stream ne ba yate onye mfie say no 30 years got 30 years o got 31 okay yes bi koso wa brabom de na how to fase ebo ya mama kwan na mo so mabam na ansa na no ye ne ababa obi a ono ko obie ono ye ne ko Abidjan ohawa okoye de ye ne famu ohawa okonnam mu benedie ene atete etete no honom no wode ne nyina betu ye ne wie a ye bema kwan ama won soso watumi abamu bi na de oho bia no ye ne ye no so adi nkomo na adi ka cho se bomode ase omba ntamu bi a wotie no enne se wo hu se nkura bi abagye fie bi omugu fie nim bebre a eye konet sa nipa ya ye ka o masem no ebi no amanfo ma ana o macheche o mdo makogu fie no agye sika kese wo de bodin ni kire ye nwanwa benchese nipa timi ye trasia na wa kreti bibi di bu amanfo sa na mo bu obi ama ne papa etiye na no nya stroke papa na nya stroke because omo ye ne be ma ne ba no wuye ye ba ji ne be fa no ji kwana no wo da ho omo dina beto ho no wu papa ne tie na nya stroke ye ababa na ye ne papa tie ase nyina no se be ne nsai da no ho se ya wanya stroke papa ne ba ha ya be kan sa ase mi wa aden die nko na mo pe na mo wiase a mo baaye die nko sika ben na mo pe adimu ya ja ho saa sebi week system ni week obako sebi kwase bia woni tire small boy bi sebi wono just school kakra bi ntino wodi ebu amanfo bako akwachiro bo tahwe bi akwa bi ananim temi die ya bi no obu amanfo ndo so moto mo shi tutu ada ebeko bi oni de Lazy Light deodorant spray beko akomom Lazy Light deodorant spray de amansan nyina ehia bi wo fia wo hia bi ba bia o chibia no nipa dua no wo me ka de medical am mfani na se me sure asan beko akoto bi meto Lazy Light deodorant spray and then body splash e de afa me ho ama me ho ayem saa na wo so tie ye o ma de ne o me matie Storm Runward Legend mama the obsession instant crash and mademoiselle uniska no ato temptation be ndie ma metwi papa twi nkora ni nyina atibi twi bi ompra be fa twi bi ozu betwi ye nyina betima yusu abom ebi wo food and friends cosmetic shop bia obebo wure bia to hwam ne bia sense food and transport age e dia tum se eyenti ebu e obebia uko ni vera ha binya bi Ziwe Cosmetics Steven Bodi won mo na China mo open dodo mu ana akọ Prudential Plaza hwe ni mo this Anochi Plaza dan mo first floor ana ba frɛ won mo 0244 Mr. 0240 152204 0240 152204 na no makasa SCCC e de wokɔ ebia opese otukwan ka bia ana de wahwira trem bitiri gira no ne yaka akra na kwa bia twiri titekwan no sankrofo no sebe kwa sebdika omkɔ no kwan no so no akra no afura trem sa ko STC omodo bɛkɔ ohaw bia ne akiri adrobafo no yahye da mo matade especially dibum na okwa ohu se ka na yese me bia 4 hours 5 hours na yese me di dru akra sa pepepe nyo mo mutu ya 3 hours no do akra no obekum what's a friend say SCC ka bi akwa accident intense SCC ya do ko akwa kodura somtwe mu na woni ma odi ka wo nyina be sheka na se nyina no ya nche sika emfa free ho ya de begum free e de amount me pacho e bia opese okwa akra ana opese okwa Kumasi ufree akra be Kumasi eye STC akra to Kumasi takrade Kumasi tamale ni nyina STC na omo Kumasi labor
ɛyɛ asafo labor roundabout no total filling station no n'akyi ana ɔmo wɔ ebi apɛ kaa han ɛne odwumayɛfoɔ anaa ukufoɔ tukwan a anaa apɛ sɛ uku ticket ɛde to wɔn mu a na wafrɛ wɔn mu 0557 943 607 0557 943 607 na ɔno wɔn akasa Lawson Adaroba no de delayman bitters ɛde aba ɔnsɛ no ɛka kyerɛ ɔsɛ kurom a ɛnsa paa yɛ bubuo no deɛ bubuo yi 1 third 2 third ne ade no ɛnsa yɛ wie paa amanfoɔ tɔ ne dodoɔ paa no ɛyɛ delayman bitters bɛrima no kyerɛ sɛ ɔmo nom a ɛmɔ bɛrima kyerɛ no di mu esi pisita mu gyina so papapapa ma ɔbaa na nkasa wusɛ wɔ bɛrima mu ɔbaa deɛ ɛmɛ biara maka kyerɛ sɛ ɔbaa biara pelie ɔbaa biara liende gise bia wonye wanhyia obi a no yɛ ma ne yie na aka no ho nto afa ne sɛ de na we kra de na wo hwɛ elie kama ɔbaa biara won service ne yie nda biara bo so muna bibia kakra na ne boafu utwi ne yie a na ne gye delayman bitters ɛbɛ mo gyina so kama ɔbaa no bɛgye wato sɛ yes wo bɛma mu upɛ bi ata ukɔ ba bi tons a delayman wo hono ana sɛ duduo mu a no afrɛ 0248 6199 0248 6199 na one wono atwetwe enkommɔ mame kwa ahoma no so na me nua ba bi ni nkommɔ ɔno nso so akɔsa ahoyehia mu ɔno yɛ bliko Abidjan Côte d'Ivoire yankoto aso Rodolfo Majoy good evening. Call there. I'm not doing sir. Nyame adom no wada wo ho. We de kafra Rodolfo na afre we na pagya otimi enkasa. Me facho matia. Me facho some person obo di no problem. Na mum no yepesi ehu killnet na kwan a wo fa so a omodo kohye mu. Kan fa so kohye madam for my name in a school back. You see, you are not selling culture. No, we shall in commerce, you know. Me me or text me say, me what send on so me hoya no so. Na me when I'm say to say this. Me jumawo obo asinti en Caribbean no so ono wetu kwan na me say no wetu kwan na be no so call France I'm so okay nice no so me tin say metu kwan ana na me say yeah by as my home one so yeah no so okay what na me sika yesen I'm still for now the means to link the amount of money a woman who I say my account because me she you must account and share a couple 6 months mean to me the money home basa money no so remember na fancy there Juma home because na me Jimmy or you be na me Jimmy back in school I'm still okay. Into your car, son, means that I mean, say, you know, TV. Coco, or Ghana. Into your car, I'm so to the major home. I said, you have been a mirror, so maybe you more hospital. Maybe you more lab, no, so okay. The back car, honor, Mina, you must be brave, I know, kind of so okay with your master. Major home. It's that moment no kind. Na me said that yeah, as I said, make call, but later on, I'm a genius. Say, I told you my main try and also some charges. It's a debate with my friend. One fact. The number there 8, and our friend make a sure me say, oh no way, you mean who may miss call. So buy no about best friend. And I'm Mr. Mata. And see, Okasano. I'm said, you my ben oil, and I'll send me back. Me,
na me so on ti hu ka kanche no so ye ejuma wo warehouse packaging and I say okay say young kwa dia many problem na sen ozo 60,000 na obefa 30 na because on the company no aye ejuma cheka ka koyo no nya be 2 years into no on the company ni be kanon na fa 30,000 na me submit 30,000 I'm so okay so I can't with them matter into it did there 2 weeks no see o my ready and that's na on my pressure and I'm still Charlie so bona member me home because na ho boy and soon sir no see me ho boy say no say for now me dey together with me service can sika na me wono 15,000 they say no so me see me dey no sure say me ba I'm the akano abeka ho I'm my agent see no so ke on for agent number mama no the agency number mama I see the agency we ke bia na menye and I'm so me ba me hu me dey me ga say oya dia mama abra me no no so say ne oya ma ono no menye ne mu gidi so be ya mama me so and I'm so much see odi number ne mama na me chat agent not on reply it be some days the answer or reply so reply me no say find the number ne mama and I'm sure madam for no see me on a picture and I'm saying and then a picture and send the man and also okay we need no on na ye ne dey kra ma me call ye obey obetimi aya mama see you much me o passport no me see for now ne dey me renew the passport no nti me renew me ni aba me bo Brian ya woda so ya na boji seku ha ya busa ko Facebook na ko hwa de na boy kokko na boji se egu na mfono kakra wono a there be ono de me remu no ana omuka ze man fa obi amba omu fidi me ene mama de ono so e baaye omo ma oduane ni se one refill obi amba omo ma oduane ndi because obi na refill ni panaba na omo de omusika e feed you 80 rent enti where you that you know wo na ode ne koye ai me na me de ne koye friend Ahmed wo so ka chen se wo abrochi me so me ka chen se me wo Finland tu be so mra ho nti ono so mbra ho me na me ni baby me share na TikTok de ode ko ne friend say one day me de ode ko ne friend say the friend Emmanuel Mausi Junior okay enti na one for bia ko be ma command ntu we no adamfia ode ne koye no wono otua ska say otua 30,000 ni na nti oba no e no de 10,000 no e be so money 40,000 otua 30,000 si oba no obeju ro no no de pacho bra na wo sha atade fitaa bi no Emmanuel Mausi wono na do wi no small boy we ai wenyi ni pa wenyi ro by 6 ya no so wenyi ni kwa we nya 40 years Debi onya 40 years wono na do wura mu ana wo koduru wi no kwa wo hu we no no me call me hu boy no hu we say no aha ana me ka cho me so omoma member ana omo se omoma member na ye ho ni be bo na me se o me me bo se nya kwenti na me ti di omoma member back nti as we ka so only omo chia omo CV wo phone like bibi o hu bia na omo agi sike o hu bia na omo agi and omo do see hotel on so ba baby a omo be presentation ama ona
Omoko back to hotel because I want to mean na film at the COVID be omo dano. Into the omo be year film no more year film maybe. Enti the who to the new moon on who share away. On Michiano TikTok. Social media. No we name the baby baby but you to come back so bia for your tear for a bit to educate you on because you person exposing croffu enum e come back so na fire wuni share ye ne de na wo ye or e pen wasem ana se na ja wo ye so de tokra boju se na be ma no e ba ne say nay a person because no me wo Ghana no obese me to TikTok and I'm so a bit near your friends. I'm so worried dear, but on any issues ama me in a movie out. And so I can't in a bank one it's and I'm so many problems. As I said there into me could you on me now be an and I omono person will say with you. And this will say with you share. We will be in say na ukoye nade to depressed nti mena manya ne sa nti omuka na mso ne meni we no e be chaase ana mene ne e chaase ana so say me tukwa na me pese ojoin me jon ono ne be join na me dia obeba na se macha say pe ho asem a na ma wo no so udi akwa de ne wura mu na yesi ya na ho ma bia yetima ne kasa na aja to kra ba gi say yesa wo de kire ne kakra na wo de mpoku a no fi ho hyem kakra ma no na se wo ho fili wa sanete ebiye de do na because omo be refer omo and I will consult so you buy the two things say o refer emema bebra emema nyimo be ye juma ama wacha o de mema bebre ba mu a enti emema nyimo be ye juma ama na wo wasa safe wo mfa obi amma nkura obedidi obedidi nti boys na be ye juma asemo nti wono obabebre no woni ni hia beju ye no mo presentation we no mo simi nko hia no nti lady na odi menim no e ka chere me say minim na me say nipa na waba no me hu ni say ka na me hu ni minim no agene picture na me hwa me hu say e asimi say and also okay any problem o de nyenko ye kwa hage na mi so ni mu me fefefe na no nya de na me tini ta mi ni nya sa de na wo ho ba se me ne bet na ka sa de me ana mo still okay it's me right inside no ana mo se me hage no ana me hage boy no ana so okay me ne ntina se na yen kasa in she right fan nti e to no ma ye kasa no se di ntina me ye sana me feel the person be joining me na yin ejuma because ejuma ni ye good na omuti won se me ko ka se me pese me de ne bana ni na be shi baka omoni si ase nti na o se me frame that thing up say me pese o me kan ho na yin ejuma ni keke ana o si wa to de yin kusi ni pe ya me de ne ba me ni no o so wa sana me nyame gina o mi ekiti ni pe yesi esensen mena ne nko na ekwa akoda dan ba ko omuni na be fi winche na o ni nko ada nti se oni ni be bibia na woni na ye nti ono so ba na ye ko ye no ana se opese oni me kasa na lady na ode di mani ko ye no e ka chen min jai no e mano no ne min kasa uria na me maba ene boy na be kasa na me si sacha na boy ne ba ye na abechi di mani ni jesi ne e de na baga e de o ma baga na wo
aha nti na aka lady baako ene mene some boys bi wo fie ho tena na yaka ana we ni beka ncho beka ho no na wo se lady ne se minja ne ma no ne nkase so ne nkase we no so menko the car maintenance and I so me from maintenance friend so na me so na budget so boy ni ka so be so me mo me mani so me so the be a boy ni best na me se mate at the end when you kodam ade achi me ni na da room ba ko ma ade achi so we odi me pa cho de ade no amanandi me ba cho se ni pa ni minimu no o kura wa bzo mra na ba ka na mobra aha ba me ni identity ni yes ade ene o ma ne ba o zo mra na mo ko bobra na wa be ka ho a na na jo bia o kura hu na che wa be ka na na jo mo be mo ko dada mu a o to amanani de ene di anya pose o bi ba che o so mu de ni ba no ba no me ba cho de obi wa so mu na jo no so we yes ade na de bi no kisses yes ade na o de mo no na kiss bi amem de bi o mo tetew anto mo tetew se bia wo ne no mu ye bibia aha nti se wo fi honum na wo bagana na omo de no no adi nkomo aye training na che afofo e wo honum se bia wo na ade we buy nti wo buy no like what they could dim nkomo ho sesen se ebia obaye no one ne dai one ne daiwe no eni wo nti no so wo bi na wo ja ho bagana ana se bia wanyem e no mo de wo bagana tiana junu nyina mu da pa no so di obi anya hwe de bi obi anya hwe o tumi da de mi da pa ba no de wanti mi anda so e de na ba ya fe we decide is of bagana na me wo ni na me pese me ba but me imagine se me ba no na me wo vende na me wo no omo wo honu no efie na ni wo dodo na ayo ma dwen se omo bedwane enti ne ba sa no de enam ne mami e ko ho ne ka kire ne leader ne se wan fama mfi wan ko baby fofra omo wo ho ne be de me ba Ghana ene mane de me call you pogon because nka me komo dan ka yen be dwane abagana ene ne mane ba sa ya de me kodi yo pogon nse kodi yo pogon onum na me de boy we bae no ana me ka cho mo se so mo se ni mfe ni pambra nti me de nipa na ba nti omo ma me nko because of ejani na eji no unya protein bia unya vitamins unya minerals bia just carbohydrates nko a ada dia bia nom de ba mo amu ni meko dia ne be nom de ba mo amu ni meko emo ene tomato stew nko no nam no share nko na waye na moji hono udu hono ma wo yo ba ya mo te ma de nka mo favor bebre mo enya bi o mama bi en payifo ni bi ani se bi o ge we de se me feeling ti bi on de me mo chichiri good me ma na duan papa bi adi wo enya bi sa oh yes me ko officer office na ma kono ebi hono ma leaders bi hono ma omoni jo ho but omo sure say bia omo ba be ka cho because oye to one no nti wa de odi ni se bia omo ni oye free na aka se e bia o pe bia omo pie koto brew na mo de wa ko showroom bi na wa didi se ne fisha ene a check out da wa ko to ni kama no de abro no de drink aka ho ama na wa di nti di wi na wa sorry ko nti skakwa na de ba ma wo se ska na share ho na udidi kaka sa na ti nti de na wunya kwa dwane bae eti me de nse me be yare
na mentumi nante like menante a na sɛ menan keka bɔn na menum nyinaa yɛ kuro ma no nyinaa yɛ kuro ɛna azɛ medwonso bebree medwonso sɛ mete ɛmo ne sɛnte ne wɔ meyɔre nim dɛ yɛsɛ wɔnyadeɛ yadeɛ no menim ɔmo ɔkɔka ɔmo si malaria nti ɔmo bɛtete nwura bebree nim twi ne adeade anoa na waho ɔmo nkɔtɔ aduro ma sɛ ɔmo nkɔtɔ aduro ɔmo kɔtɔ malaria aduro ti da me saa killnet na yɛka na kyɛ sɛ wokɔduru hɔ no ma ɛsɛ yɛde ahye prison ne yɛtetew kɛkɛ ɔmo mu nisa sɛ wonyɛ obiaa ɔma gye wo sika we ne yɛ sa mɔ tutu yes ɔmo mu sɛ wonyɛ obiaa guy bi wɔ hɔ no ɔmo frɛ no paragen odi agye wo ni wɔbusuafoɔ nyinaa atɛm odi adi matɛm ka kyerɛ me sɛ mɛmɛ wɔ Ghana no sɛ manya 23 years anaasɛ 27 years a mewɔ 27 billion dam account mu ana no sɛ sika no bɛna na mɛyɛ a wɔni kapre parade menim sɛ wonya ne picture wɔyɛ teatea tenten kɔkɔɔ bi okay Facebook yɛ wuli hwɛ sɛ ɔbɛtumi de saa abante na wɔka no de odi atam sɛ wɔ Ghana wɔ 27 years a wɔ 1 billion dam account ɔno no obi da ne dim oni bi da ne dim o share video bi wɔ TikTok ɛna me ka sɛ girl bi wɔ mu girl bi wɔ mu yɛ frɛ ne Hana minimu no saa girl no ne mpena ne paradigm no nti jɛsɛ ɔmo ahɔ no ɔmo sɛ ɛwi ɔmo ho yes nti paradigm na de girl ne free session ɛba abegya hɔ no ɛna wakɔ han dan ɛna ne nti ɔno ne paradigm na siesie ɛna ɔte mu abegya hɔ nti woyare yɛ ne ma a wodi ɔmnya akwan sɛ ne ɛkɔ fie no me yare yɛ na me asɛ medi bɛɛ 2 months na mentimi nyɛ hwee medidi a mɛfe saa nsie kora na mɛnom a mɛfe bibi a mɛyɛ bia na mayɛ mmerɛ ɛna bibi a na ɔsɛ ayɛ bepɔ nti ntumi ɛnante kɛse nkɔ nti first na metimi na baasɛ no na metimi bɛɛ some minutes na mɛdwu office but metimi de bɛɛ 1 hour ansa mɛdwu office but ɛkwan because of me yare ninti no Oka office no na wo call office wa de adwuma na mkoye na office o munye hwio motete na ye na mo kasa na ye kire mo se mo bedi ye mo nkoso mo refe na omodi ebi example abante na ati o se friend say de o se ono ko fa give free say o se friend say paradigm kokko bi o she top black ase blue nana ono de me hu ne picture na de ono de o ye tintin kokko bi say so abogise o abogise kakra na no so ebi Edion enti wo ba Ghana wo kwa wunya sɛ wo hɔ no ansa na wo ba Ghana because minya 7 months nyina no abrochire ni amaso sika nso a akokam sika akokem koka wata kodia beni ewo obi man so yese do ba wo ho ye me ba me ho ye pa tese killnet fo no bi agu Ghana bebre ajeje efie pimu na abakonkora be se wo ha egumu tomo mo Ghana no nso yo ma bia adu mo free abijai abaha ana yes se omo hwe se omo do so wo ha na office na wo Ghana no omo yi bi free abijai aba asin Ghana ha say dey no no more you be free Ghana has said they are call Nigeria. No more Nigeria for any be Abba Abidjan. Okay.
no motie nti say bia that say onipa no abijan by the time I realize it no Nigeria kuya ma inja wate ka France so pa nti say de wo de no kwa ne de waka ho ana waba ono de waka ho se oma ha kwa ne de no we say so ono so refer e matre in Shiraya fan oh no ma we sister de no kwa ne ono ne de pa wuli de atosi abantie kokko na bojise ku hai da bi nyewe no ba ko no first one bi ana ni tinko ana bojise you know wono na akuya ha we akuya na de we ko nti akuya de we ko ni se wono nso akoka ho nti jacket na na yede ma mo hye na ya na yede ya obi jacket a we di aba amu de checha pictures no me de pictures background na say I tabruchi na plateau ho fa ne de ma ko jina ho East Legon okay ho fa we say na brofot so ho pa ho efe nti sana nke meka se sana plateau wona tie dion okay akuya kuno de ko honde ko ho akwa ne de to wa mabi akuya nkwa na aba ena repacho de ode me ko ye no ono se di lady bia ko no se efre ne na akuya yeah ode lady bia ko efre ne na akuya na ge ne wona sin training level 100 ena de je on ko ye de on da ko ho Jana itantan time. Ankofu kra ye che o ma de na etenka point me ya meka no we put for mo cheat ankofu leaders na mo gwa wo mo rough ade enko asem kra omo se omo ko vi na no kwa ne ababa wa we no won e na tusi na ne kwa ne ba fe Ai. Ya we time. Me pacho ya ofu aye so ba na akua na oku na tin training. One that so no. No ko school no ai. No, almost so ko UCC but me nim there. But the nim say no ko na tin training. Na say ono so akodi ko du wa. Ba bi e friend e Joan. Akọ honum, ono de me ni picture. Hey, ya wo, Erade. Anti ono so akokawa no odo ko akoya ma no Joan so wo ho ono so wo ho akuya me da so ate inja na achira anapa ebedi nkomo bi why na pachiri na da se pa da se ne bra akuya wanya ma ya nadwi ya me show ya mo akwa aba nso ya boga ba kwa waba boga akuya da akope diun sankrofo eji usika ne asan mo tritu do afa kwam basaso ne abruwa titiwa mo afon de ye ne tutu ye friend na akue ye sisi wa tan in Shiraya fan edin Jojo vodka mix man sankabi chama me ndadofo be hihia adofo be tenase na ya jeni ana Jojo vodka mix mu hihia mu na se boys girls mo anum juju dia na nyem amunye guy Jojo vodka mix ensa aba uko dwaso a uko ba bia busata ope Jojo ye be catch you say yes ensa aba so we guy woni ate upa dodo mu a no afre 0553 959654 0553 9594 9654 na oni mpanyimfo atwetwe enkommo Jojo eyensa se amuzupi heba mesha no ye kamfo ba wo be ma de entrasema obema ho ese ho aypasa turuka ese ho atwintwam obema na mu kaw oba wo so ho no ma ensansa bia ba bisisi nkomo no so obema mu ho no ho aybesa na mu kaw bo adodo nsa hye na wuti sa na ho ayikuru wo shepanta na nsuo bia ba begum tinkombi be ma no hye ma ode wom ba ko no otwebia kankan nyame na blue dem ho enkoye kura
kopa mu du pi nanom ni nyina bejai bema oto de ne beko osisi ye oya kopa binum honam ye oya numbi amuzu pi pharmacy ne eba shops na bi wo ho dodo mu ana akotafo nhia so amuzu junction amuzu eba clinic ho da ewo ana so be Fred Dr. amuzu na mu 0247 776743 0247 776743 na one Dr. amuzu atwetwe enkomo then here da heba ointment and ye kamfo dia ma wo maame da gombanie pegodia na pet maame da here da maame da gomba na dure friend da here da heba ointment ni bi na baby ye bia no so nsam na afumo and bunu ni beka so nsam afuma ana wo nsa frichi wo nsam abu wo na eto afa ho ana nsa bia gu ni pedua na na se bia horon pompo abo nsa bi gu ni pedua no da here da ointment fa so nyina ebejai na wodan so abeda hoti akora ne ntumi na afa bi srasra no obeda kama the here the ointment upedudu mu ana akode ni heba honom wo ashton Fred Men's okay o samanko e wo kejetia ana sa pharmacy ni drugstore bi e ben wo no heba bia no benya bia to ameda gombo nkokwa we na de ne number 0242 7121 13 0242 2113 na woni maame eye dagomba etimi atwetwe enkommo we tap send mo mo abrochi de sisi de tap wa ba mana yed kama pa se wo send sika e de free ho abaga na ha si wo send eye bi as $1,000 $1,000 £1,000 wo send this can yes ama 100% sika na wo send ye na ye de ho enfaso no e sign the amount back ene mo send this camera mi yo na wo send kura tap beside mo ade ama mo back eno ano no tap send o send no na enfaso pi ana eba so bo mo dia wo abrochira wo be yusu app bidia send this car anya tap dia ene obebregu o send ya said nam wi mu ene Madrid reader we nso de o send ya kunkrum na ba tap send papa no simple scented shower gel yeka ehwam papa o dware semina na mu dware simple scented shower gel abakase semina wi die ye yusu semina na ye kama umia kakra bi ahuro se puku na so udware na ugina shower ase kra de ne bugu si na ahuro se puku na afadam ho nyina simple scented shower gel enua ene papa no semina amasa nyina ajatum upe bi ato Italy ne fefri bae na uko Kumasi Nivera Cosmetics ebi wo Steven Body Enterprise Felicia Bako Enterprise Mama Juliana Enterprise we wo Honi Valley Takra den so bi wo Enkran so bi wo na mum wo Kumasi na apadodo tu a bomodi ana fre 0545 88 6006 0545 88 6006 na one wono akasa doctor your friend say nyame adom ara kwa heba clinic doctor friend said NAC clinic papa die de bia mekana sem say cheka doctor fo nyina te se no a anka yare no be kontem one your friend the blood group doctor obehwehwe blood group awum so you positive A positive O positive B positive and san or the drakan wabin ye bana ni yare de a wabin or a specialist or ma oduru so abutu ani ne so atse nwan e de amount doctor isa ye adwuma obi biara sebe wani prunsu ekeka wo ukwa obama oduru enam yade gonorrhea anom syphilis afi oto ase twetwe sciatica nom ana afi onya prostate mu haw hepatitis B ni C otu ase wabin ti wu payarsa ko babia ye besa wo yare na ma prakunya de esuso ano NAC clinic nyame adom ara kwa heba clinic na making onom wa chiase anto akwan ya aso woni Darussalam Slam school no ana edin hwe ni mu ana say obefre doctor e wo 0202 195062 0202 195062 na woni doctor yi atwetwe enkommo na Victory Assured Publications ebia obako school na akra ni sua de
eduru ba bia nkontabu na ya wohia calculator papa betimi aboa wo na okrapta posiso a asisi ya no ye di ama wo enti o makwa akofa calculators papa ene di aba victory assured calculators ukohonma obama obiato we scientific one papa no ana woton ede amawo na wo to calculator papa ede ama ba ko school no osa cha nkrata ene niam ahudu pi ede aka ho calculator bia ye papa ye scientific calculator bona yaba kama wo tapo ana tapo sisi na obia keepers no kra enya adwuma enya victory assured publications one day no papa ni bia na ode aba ma school for SHS Ghana schools mu nyina monkoi kala bia opɛ no ebi wo ho wo hwɛ machi kwan a royal foam wo asokore mampokwa yi so no CCC na chihwa ana wo mo ben CCC asore no na royal company no royal foam wo machi no ana wo mo ana wo ben so CCC obetima frɛ wo no 0245 726967 0242 726967 na one wono atwetwe enkomo World Vision Ghana for any Vision Fund Ghana omani abre isan se dipa bonfo bi ede omudin bu amanfo ye omo frakadam yo omo bukata yo omo chese omo ji amanfo tikadi adan a omo se World Vision Ghana for any Vision Fund Ghana womo no omo ma loan enya no kure omo so omo nkoma loan bia obia obohu so TV so na obeba ofie ana obefro phone so omo timma loan into between kasi ansana ya ma loan ana yese ya entro obi biara obaba kasa asiri bi de achi obi amanche no ana obi be yes ad ne bi kire wo a so omo ma loan a bomodi ana free number 0509 823962 0209 823962 na oni wonu makasa Jojo vodka mix ye medical catcher so ochina ye tenasi boys girls ye be koyi ye be nunum bi Jojo vodka mix enoa ye nunum na niema enkoyi emfa emaye osofa sante ma membra ho no na afi yenko ahoma no so na yentie tiefo na ba bibiara wo hu sa group bibiara no epa cho che bodi Akwasi ayare hosem papa ko sise mentiasi o me me sangro fo me chua me spell mu because papa da ni so amana jimi a wo jimi akola we oni no fa we akwa sekan se metwitwa wo baba ho bia wo Kenya ase na wo Kenya asefo Kenya asmpanifo te ho kro di kro ho ohene wo ho assembly man wo ho na mo ti ho na saadi we koso Kenya ase kro we mu aba atwese aba so mo ton niam na we niam we ye ton no san 1000 Ghana cedi kura niam no endu sometimes I do baby na awe ho se o my Ghana mu edu baby a awe ho kosi se odwene ho a wonte ase kwasi we akoso nyina no enipa bi nsa saase penifo bi nsa ahase enti na masa na ma we koso na nkante sa koso ba jeri sasa wo de car adura nyimre se na o dra o kwa wo de fan se o kwa wa o drive private car udu tag Johnson ho no ma o tra kakra bi ko bridge ni so a wo se ho no mu gina ho gina ho me ka mecho anna obi won babo so o gina na o so o left akọ bi a ba bi sa okay shawu se last na me ka cho se aprade minim fie bi wa aprade a omo ho enso omugusu ti ho de mi bi sane se edie na omo ye nkrofo we mu nkrofo ma unso bi wa kwesi ba ni maami ana ni papa oni mu hwe oni mu hwe na baba we ne kasa yi sanyinya me na ye na dum no ba afie ankobewu na sometimes ya na du ba bia me bisa asem o ye adwuma o Ghana as a nurse anaso ye adwuma o Ghana 200 million ya de kwa bro chire
Because now when you say print tickets, they say $1,200. $1,000 when you cheap crown and $1,200. Yeah. When you print ticket cheap, now print ticket, you know, you can sign now the 200 million aqua butchery. Yo. Sometimes me think somewhere on Busas anti a brochure say oh kwa ndi umbo bi amane na brochure be na kwasi wo kwa uni passport a brochure be wo say kwasi me ma travel and tour adwuma Roxy travel and tour enipa ntimi ba ho no mo onkuta passport kata say kokoko ye tu kwan onkuta passport ye de den de ko etu kwan onkuta passport be de wo tu kwan onkuta passport obey de wo tu kwan me dwunom ho a me nto omase o kwasi me dwunom ho a me nto omase enipa na aba na so me nti biase no akache ne maame say madam fu bi so oboa me di matu kwan maame ni so musa ne say o passport wan o passport e wan o musa no akopre sika no de abre no say je na ukọ adwuma wo de aba wa bla woni so oba no nkuta passport wabra wunnim pa se obani nkuta passport oso wanje sika no na kwa saleka jidi kwa osofu bi osofu mu apa nkuta passport oso bitu kwan adwene ni mo mre adwene ni mo mre papa Sir, so house of war, we did congregation in APT, passport, I brought you for passport. If you talk about my make some show, say, yeah, or more echo wasi, and then no crown make us who call Lagos, and yeah, what the Ghana card there, echo. Now, no crown and Lagos, no, over here, this with our passport, Nadiako. No be able catch us say o ko France and asa o ko country bi so o say me nkuta passport o si sia me ase na agent ne be passport ma ye ko ye passport o bi krom e di ma obi o adan adwin Ghana ni ana ya passport di ama adwin no da bi adwin no kwasi zovo encrofo I don't know me nim medasi adwin no from no do medasi 03220835818358283583 84 yame etifo kwan na mo nso mumra mu na sema be du ede anim ne ye ne mo nso enche dwumedie no hello we didn't be akasa free we Akwasi Boafo amara ya mani sante temasu mami ntio o de dia akasa no o akola kura be kan tere ne oni ma na se ne ba o be kan so ma ne kan ma obi ete mba ye fo be sai no ntina obi tu kwa na o ye di Amore. Hello? Okay, na homa na te. Hello, young father from. Me pa che France na ka se free. Hello? Hello? Me pa che ma no suma mo ya France na ka se free. Hello, Akwasi. Hello? Akwasi. Pa che ma no suma mo wa. Akwasi ni na. Hello, Akwasi. Pacho yan fa foforo yanko yanim yan to aso ho no odi we ka safi kwati magi o wa ni jump on ye kwasi yanko po we sina wo ne binka o panga so no mo ho ina wate eni me wa bajuma pa mami se me ko mi na asen so ko fo bi ma ka se ka se kwati ani ma se ya na ko fo di bu ko fo amma binu mo ba se sawo manyimu na debia su mutufu ade no omo mfaya ya se omo onye omo achi omo ntu omo so no omo mudi eche opo mbe yebi no munyai o wa hene me ko bye bye yes ye da si o wa hene no ya ntu aso hello ache first na aka se free o ho no hu bi o ho ana o mo ha de se mo budu ta o mo wa Ivan also and south but before visitor him fe baby say also azade sorry kwanta okay aba utu anta na so that big place so but yeah atam so about the big do o She Riot fan. na so
unkobesa hane okay, yati. Yeah, that's it. Yo, Yamfa Fufro. Hello. Hello. Akwasi. Nigeria. Akwasi mo. Masom Kutchina. And then the me boss, Padre Hotel, San Tigan, where she be on. Akwasi. Yamisha Moate. Na the scam of Gumoran so. On to the bigger for it. And I'm a scoff Akwasi. So the dress station will come her creative me and most of them go ya. Yes, sir. Come on, fat pair, Busumi, you will mean. Mumfam what they would not say, Mumfam to social media for my because. Na me shababa on Facebook no. No, oh my God, I told man, I best friend any woman channel be unfunny. Kia do funding ye, Nigeria, me, I make us a median. Get out in a cost woman. Where am I can say? Shabby Miado. Your me, as uncle, we are Baba Gigi Kofu. To move by the way of a coffee about the system confronting. It's a Montemonca. Sabi anya go do the other place studio and you think here cha that benefit come to come the do Sabi say benefit for post for benefit program Sabi anya the nipa anya boa me Facebook ya baba wai enyi nyame na be mo hania ne ade mo mo kwedo afọ aka hwe na si ni infoni anu da Facebook hwe de baba wai si di waye ada o ma no de ba de abato na ne hia mo sabi say benefit e share fedma pa mo bo no sabi o mo mra mo ho na benefit be the date na ke network no sabi yenguno ya tamomo me da city ne mo ya adai. All right, Nigeria no. Hello. Akwasi Boafo. Ye. Maju. Walele nko mu tintin se ya ni mu. Anu wakano. Oh yeah. Awade akasa ye kese na anso e. Adom ye ho ye. Akwasi last year me wo hono mo me bra ba bi asua hairdresser upon ho me wo na bra bi minimum no pa wo no sa na tisi yeso watu pa wa fra me say obi a kire me say me ba me akwala na ntino o pe so de no ko South Africa na ma tisa me yire ni ni anso wo do mo ko na me ana mbita no mani aji ntse busu na mse debi Mami mfe chiri na jame fe chiri kakra. Kwa na me sofu mami ka akase. Akara na mama ni nko mo bi nko ton nko jiska. Na me nte mu program yo. Enti mama ni nko. Na watuna radi be sene ni nyam. Na mama kwa na nko nti wana bra ni busa me fe. Na akara ni wana mso kwa jiska wana papa ho wa kwa yale nti oba. Enti wakaka na mama ni mwana kwa njano wasisa ye papa obefrem. Ebe mu nne na mfrem yi nti man ko pa kan jira ama kwala na nka fa bi na kan ja ko to me bra ba no ne ba nsu no ma ku me bra ba kwa nti asamu ya mo ka mi ye ni papa na mi shira wo mo a enye nhihwe mu no na mi abasa nto mo so na mi shira wo so me da se yem fansia also for santi mama mra ho no na de ekono idi o machia asemo metin crofo de nke chi o ma yem panichi o mo pa proper show mo discipline mo how amodi amafo medical catch us ense bi shaase e de ensanko ense bi shaase kwasi yakoda bia meka ho me se ahobambo hia onipa bia wo hia se obebo ho ban de di kan se obeye adwuma bi ahwehwe adwuma nim asase abaye so adwuma obekwa aware a kwa busa adwuma na obeye no hwehwemu ansa na watu anamon medika akasem wi ya kyerɛw ade biara nipa abeye wasase so bomodin so obekwa abusa hwehwemu ansa na waye de toso bi maka kyerɛw se bɔ ho ban bomodin ase obebɔ ho ban se yare bi tete wabrabɔ ana se woda na adwo ho se sunsum bi ni woda na adwo ti mu se wodam ho aye dududu wanka se dwuma bi a wo ye no enko yie utim se enmunyam pa de enmunyam apa afiri so se me de number ne tudwa wo de frɛ me na ye ni nkomo tie ni ye me se bo ho ban de di kan na de toso mienu so hwehwɛ se adwuma wo ye a me ye na ye adwuma e bɛboa me ana se ɛmoa me
de toso mienu aware na wokɔ adwuma na wopɛsɛ woyɛ baabi na wopɛsɛ wokɔsoɛ ɛyɛ ɛkɔseɛ ɛyɛ adwuma a ɛsɛ wohwehwɛ kwasi wonim sɛ asase bia wode edi asase bi wɔ no mu a wode aduane bi anaasɛ kɔyɛ adwuma bi wɔ so a epagya yabo sɛ na asadwe agu fam I'm telling you ɛwɔ sɛ wohwehwɛ one hwehwɛ a wobɛyɛ adwuma no bo sɛ beginning no bɛɛ 3-4 months 5 months kɔ 1 year no ɛbɛma no ho so abo ho asɛ zwim ɛbɛgu fam ɛnoa no obadwin so obi na aye obibi obi anya ohwe asase na nkasa wonim na chiwade ɛna onim na pɛde ɛna nso asase sɛ wo yɛ adwuma enti da bia meka kyerɛ sɛ hwehwɛ obi a wonim saade no na ɔhwɛ enyemaw ansa na wastate adwuma no hwehwɛ obi a wonim saade no ɔhwɛ enyemaw ansa na wakwa aware hwehwɛ obi a wonim saade no ɔhwɛ kyeremaw ansa na wasase yade be na hawo tieniye oyɛ be ma wayɛ mmerɛ wo mpam oyɛ oba uni atenka pa tenka de atenka uni bi ana se tieniye koko diabetes pressure and etetew o de frɛ me na ye ni nkomo number ba ko pɛ enam yusu 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ebi ababisa se hefa na me hwɛ wa me hu me wo kumase tek topai ho many FM ne din hwɛ animu odo du ho no ma frɛ number we yare biara how de mintimi nye no o frɛ me a medical no wakasa mintimi ameka kyerɛ sɛ da bi sɛ wo sɛ me kyerɛ wade ma wo ya me kyerɛ wo enipa bebre di adanse sɛ obi ho no ma o frɛ me no o ka ne how no kyerɛ me am sɛ da bi ehia sɛ obeba yewe minje ne hwɛ yewe obi won mo be kana asem na obekira na obetie mu no utim se enye huhumu ade cause obegye se obetimi kana asem nyanya huhumu ade o na just advice keke no hia aya afutuo ene akwanche bi na abeche ne se fa wetu ha eno hia je number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 me se bo ho ban o afi no enche ebekwa wieye ye sha afi ya se na me sha ase ka se afi we emu ye bebre ewuo basabasa accident basabasa enema bebre besisi womo munimu no me tro de ma wom omo kenkan obia onimu no esi anu afra me bizam se wo kan se me se ane etesa me sraw tieniye bo ho ban o munia bo ho ban hu say enche afere bekwa wieye eniema besisi accident basabasa eniema basabasa poison nipa bedidie bekwa kodidi wo ba bi ye be poison nipa ahuru bebre ba wo ba ho ban a wo bedi poison no but entimi nya ohwe ji number na frɛ me 0240 10 30 48 0240 10 30 48 yare be na hawo oyo bema oyo ba obeso otete wa wo mu maka cho se me won natural eye bibiduro enya brofuduro eye natural utobia me cho de obeye no tama pasa unyinse no na wagyae nom fa number ni bio na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 maka cho se ye de samana ye ahobambo samana aba brabe tobi na de fa dware ne ehwe de nyame ebeyewo for number ni bio 0240 10 30 48 0240 10 30 48 kosi me da se me de se ya men so me da se pi nyame ensure abuso me wiase bo nsem ye de wo asi de aka chire no eye se ye bedin komo me ne Chris Pure Herbal Clinic na ebeto so na emom no ebia wo fie opese oni edin komo wo asem bia pese wo de ba ewiase mu nsem so na wonso so wo de beto animu a bomodia na fa producer number no na ne no eni ho enkomo na ka wa asem nyina fa kire no wo frɛ na wo simpa chaw mihauni ebia sunsun ana wodai sum na nse no wo tuise na nse niema nkoye na nse niema nkoye wodai sum no ya bodua ekwa fa so bodua no wan ka sotum se we die enye ne bone o ma me kan se bi to abrabo so edi unya
Bomodiana Fred producer KD and now for also penny coach. The number is 0249 597263 0249 597263. Now one producer atwetwe eho enkommo sabredi ye kwani akodi nkommo ye de wiase nsamasi me ho kani ya shia etora bia na ensofo no bi ha adwen so na mitimu ayo de so mia no peso wa mimpo na me wow bana de bia na me me ba na tameje embezo be ka bio sera me kan na unka bio ma twam ma geno ma adan aware ba ko me ba yi na betiri video ho dada oh na se ma boji se dia dada nyina me ba ja wa na me do na kwasi no no twitwi eno kwa na ma me do wo no ni kukum nyinti no na awadi se na me didi agronka akra obi be na dia na wasi o me yiri nya kasa opa eno ano no won beka bia ba case enen so obi nso na ka wufu guni fata upa agwazi wufu guni fata yo tini ka tini ko da ucha ne zo fata upa yo me da mo ase matse kura kan fo me enen ta na ese o yem ta na ese ya o yem ese da bia ese na no de nya fe o na no de na mo no suru me se na me you ka kan fa ta ha tinti ene ke wa te kasa wa yi e na masi ni no sente sukoko obi enu mu so ye ya chance e wetu mai bi to da so ye ko din komo abusia maame na omode meme draba amasisi meme nyina bose ise di akane na omode free nyina no ise ye to tinka nzina nzomba mu ntimi nka bi na ho apajadum eje du en kwa na enye no be ma wo be ma wankasa sabi utwa aduane na duru minimum so what you feel say aduane aduru minimum na hwe ba ko bi so aba agwasi ba ko bi so aba foforo asa aba eno kra de e chan da your friend say ageso eno ye de ene ye be ma no ya ye twetwe ma onana sa be ma no na ade no imu amre enti wo ye ya na eti peja kakra no ye se wo de bo aduma etu obuso banza ageso cheze mwede no mwede nti o wele se hit ni kwade ya ageso se bi ni se ya card ya ko start ageso bema odo bema na sabi ono ba hie mu ade ekomu a wa fili se yes ade baby away die ma do inside ho afa na oba no na ko da akoje edru ma na ozi baby edru ne baby abetu ko edru na odo ye de oba bia na mu ubedi na ahe wa ha brebre team so ena mo ani se mo ma me eno kwa na enye this ye pia na dia oba no kwa team so no kakra na ya di jujo de atwitwera de kakra no apɛ ba bia da emu oya o mama mu wi animu ase brego ye ka ba ma bi da mpaso ne yire da ho afere mpo onzo afere so doctor ya mama ase o afere ye ka nyina o de low radio no etwema me fo no so de mbo o de low radio ye ka na ase unu ga sa de nti obabu babu ade besa no mpe onya ka nya awia na nke awia da bia ka nya awia na ka ye kofi de se nkura ofie no ne na oto da me ne spa nkura ofie mi ofie kura yin tibi nya hwe ya nyu me de nkura no be da o de asha edum ne enye bema bia uwia se bisi wa ni je wo me to esi sika de nya bia me ne beje pa na sesi minisika na me bema isusu a mani je kakra ni kakra wa wo se de mo de hwehwe se dos se dos ba dia awuade na winti mi service body we e ma zo tirimo de e da wa wo se bi di kura ya mre no e da no be hye ntade bi oda obo ko wa shada da purutu na hwene egusie achi awuade ene wa je night wa che awuade oda ho purutu na adi botwo no awasi mi enko ye ni mebre ni nti mi ka ma duro no wasa na meka no na adi bonto na ba ma gira ho pa hwa de ni ye urade ba de na me de pa de ayo na wa ye ma shi no e ma de
omo ha dwuno oba bia de bia me kasa asem kire me danfo me se masa gise bia oba bia oba ma bi di ka fa no na ba ma no se de oba ma no ye no onim se saa na tie enti se wantimi anya onim se saa na ni nyina ate na ba ma oba ono ohia ba ma wo ye expect se me na me de na fa me na fa level no ma na hu oba bi sabi madam me papa o say oba bi apedie no cry oba bi apedie ne ma oba apedie ni say e bia na sa abra ne bia usika sem bia wono akontokwa bi ana e bia ono na wo problem bi wono ye kama na ho bia ni ho oba bia ya da bia oba fa bia wo abonte a wo de koma ga bia wo abonte no yiri saa wono so na sana be ma be kasa me yire de won ha adwen no na free mpa so nkombo o te be service ni ya o na ha woni sika ko be ja wa mo akọ woni sika ko be no adwen na mo wadi because be bia na ni je wo no but nyamu ho be ma otimi no yire da kaman abufo basari kura woni ni hia mu wi ana obu ofisa kura na woni sika wo de mame woni so sa eje drum ene na me ba ya na sabi wo no wo ana na bo fo be banguta bi dia pa obi friend last week and no be sam said that omodro ne bo dia na am so ne bo nya ko crispy on there o ko je mema dro ne bi ne ekura wo bia wo be nya dro ekura wo bia ma me chewa chi kwa na fa number ntu ja na crispy herbal clinic na me ni me kunu ye di ho adanse ye di a kire tiefoi omo atu ana mo de omo ahunu enu oma papa afri mu abaye de ede ama wo crispy herbal clinic wo Kumasi anomanji fie opposite government school park no ehwa na yaso ye no wo ye ni ama mema omo mema na deda no ye na yama omo asasori agina wo omo anamo so enti wote wo ya dey wo be ma na ada no bra na Dr. Chris ye mpeja be ma no mfa ni nyina ho ma wo e ma ho be ma na saa edi event na wasa o ma obe mada se mi kuna Akwasi Boafo timeni na wa wo hwe mi wo screen so a se de mesi ai sochi ya meti we mbetene ha na bibi ya ye ni urade fa me ka na abo fa me esara mu ba kasa mbetene ha na bibi aye ni na ebedru dem ye bedru dem no ntimi service body na ani wu sanso na wonso wo yire na woda wo nchemu no se de na mi reken entoma yi bia so bia deda na akwam na nso ntimi nya ho adwuma 1 minute 2 minutes obi atopan ye 7 pe and an obi ba ye no so beji edro koma ni kunu afa ni kunu de first na ye 7 se wo kan ye no wanya 70 and anu so obi so fresh of my make a say watimi aka ni kunu de anya 320 me de bro me 324 30 minutes for no me 30 minutes for that be hwe na sabi nya sam ne enka wo de busa sabi wo no oba ehia wo oba croatia na oba mamu edin and no say 2 the 3 no so and also who come out to pine we 20,000 cry 30 minutes what ko bebre atopa ya togu bebre ya tie kan ke so almost ana ne mu omre enti enkonche enti ko wi say etimi akọ 70 no obi de so ko 350 ya no yes obi kura so de waje guma wiye kura no otimi say gina so akọ 70 enu mi de ni bia me bakura no mi nyimfi mi di mi kura dance ene me ba mi ke mi nyimfi mu da aba wiye no ma jima ho me kakra na na sa atoa so yes me otimi toa so me yire na de ne ka me so de ne ka nti omu ni enu no omu ko share inside ho na me sani ya ehye ho na besa kanya ne sesi aba no ya pagya no ho hallelujah amen so for me be ma bia ne be ma ye mre ne be ma da kojo to enanwumre wo da mpa so wutie me wutie me ni mi kunu ane me maame wutie mi kunu ne na ase Dr. Chris ene ne wo kase brani enye be ma ne ho adwuma mfa mawo edi ebenti na wasa wo ma wo be ma da edi ebenti na wo ma yare bi age be ma na boso ama be ma na ye mre na be ma wunwu ye edi ebenti na wasa wo ma wo be ma wu de bi ebi ni ho wunwu ye wunu padua na kwa ni be bi ani ho no mu awuo wudidi eyeye wani hu na ade wutimi tu anamo wo kwana wo ba na ade nti na enu nko ana nyankopon de ase ba bi se fagigi wani nkakra akra ne de
ɛno deɛ wahyɛ ma na ayɛ dɛn awuo ɛni kwan sa wɔn ma ne ba saa ɛno nti na crispy herbal clinic sɛ Ewurade adom ni ndubina ne hahama dua ni hini o ni hini no bra na me fam pagya wo be ma na aye mre na wo de wukosie na anima ne wagya mu no 1 minute fo ni nyina momfa mu ani nkyerɛ crispy ani wu sa wo ne wo ba be kɔ dem wo be ma ne nuru na na mu kra ne wagya mu edi ebe nti na wo se basa eno kra de ani wu kra ani anka wankwa ya kra anka mfa so wankwa yakura nkamfa so wo so eni wu kra eni wu se wu mfa nuru ho kra ne wagya mu wudi wura mu a ne wagya mu dabi enu de eni wu se wo ye be ma na wo te sa mesre se tutumirika bra crispy herbal clinic what you oji efie oji ahiafo oji ayarefo oji wo bia crispy ye nuru bo nya din ne ekura wo bia wo de ba a 300 Ghana ekonyina wo benya aduro e de akofia akoye wo hu yiye enti mesre wo ha wo ne sen wa mane ne sei enyarewa no dɔɔso ye betena ye ntimi mubɔ ni nyina so na mo ne ya me ka ne sei yare bia ɛsɛ wo ho a egu wani mu aseye yare bia wo ntima mu a egu wani mu aseye ebi de ye twere ebi de ye koko ebi de ye dam ebi dia ya jonso okoda kra na wa jonso etese nyarewa no drosu obi dia ya ne mema ya ye ka ho asemi wontimi mmoso nkyere wo bia edura na do ne yiri be jojo ne yiri be tiatia no firimi so ko wo ba hu ahia na wo be ye na dania jojo akrokro nim na ye eyawo ni wo sun wontimi nka nkyere obia Dr. Chris say fo wani kyere na so ye ho e wa no manjifie brane Ewurade mfa ye so moa ebia ehun solution ya de ketua bi ebi wo ho a wo like se wo bedi bibi ntia ebi wo ho no mo a enoma bi a wo di agu system ni mu no ama mema yo na kofom ebi wo okra hospital aduro bi a wo da so ni nyina de sa effect ne ye den eba ena edi unya na ama be ma na ye de aye mre Dr. Chris sefu ani kire na so ye ho wunya be pie mo ho a Ewurade be fa ye nso ame edi nkuhini no aboa ma o mema yo na sasi ne dadam wodi ya na ye twere no minim se ma me di fo de ye be wura sunsum mu enti no be ka sa afa ho wodi ya na ye twere na edura na adwu bia na wodi e wutwa edi e be nti na na adwu bia wo koda na wodi e twere ne keka no ho eye ni nguase yare esa wo ho edi wunya mesre se wodi wani be kire crispy herbal clinic what your GFO omo ba ho ni nyina wunya de wo ha no be wura ho pe wo be pia kwa aba no na wodi adanse na eye dey eba eni nti na Dr. Chris abie na apona to wo se fu ani kire ho na obo ade adu ye dumbina ha amadua ni hini dua na ba esisi wo fie but wo hu so mfa so brana Dr. Chris menchira wo esomfa so menchira wo dua na esi wo fie na wo bu na animtia na wo mfa nya hwe no menchira wo ne tumi Ewurade de adua ma ebetimi aboa wo ne wo fie fo wo ne wasefo enti crispy herbal clinic ye wo Kumase anomanji fie opposite government school park no eho na ya so ye no ewo fu ani kire ho na Ewurade mfa ye nso enyi nyarewa na etiti wo ni nyina mfiri wo nipadua nim Crispy Herbal Clinic your numbers are wo frey nya wo betimi ni ye di nkomo eye 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic your number side here adwuma no frey ede ne wo hawo ede ne wa mane wodi na bia na ye sunsum mu hawo wodi na ye hunam fa mu hawo
Dr. Chris is a fu ani kyerɛ na so yɛ hɔ na wonya bewura hɔ a wobɛhu sɛ Crispio ɛhɔ yɛ ɔkyie fie yɛya bibifo nti de bia meka sɛ moma yɛnya bibiduro ɛno ne yɛ nanam di so ɛno ne yɛ nanam yɛ ya ɛma wo mu nyini kyɛɛ enti mo me nyi ntum si yɛ bibifo ne deɛ bibiduro na na sɛ yɛ na atimi aboa yɛn yɛsi abrɔfo no ɛyɛ abrɔfo ne dia mo me nya mfa ma wo mo wo yɛ bibini wo de a wo se me abrɔfo no na mennom broni ne yare ni bi na ɛyɛ wo ɛno nti ne nnai ɔmo yare a eni kwan sank yɛ nya no ɛnɛ yɛnyɛ so na aba bewie tete mra no na stroke bi ni baabi prostate ni baabi hypertension ni hɔ diabetes ni hɔ kidney problem bi ani hɔ liver problem bi ani hɔ enso because say yesi ebenum wo mu nro yesi ebedi wo mu nuane nti no omo yare no so abɛyɛ yare enka ne tete no ye ne na ye nanam wo nkurase yare a na wo hɔ ma yenya bibifo aye ntiridie yare entridie yare malaria eba ya ye pe anim tribidi punu wonu abi ma wo nom ya wo be se what yes na wo na wudi agroi enso na de ekowie sen na yare akese nko ana sese ye ntimem aye ntimem mbo so nkyere wo dasani yare na want mani mu na wontimem mbo so no Dr. Chris say fu ani kyere na so ye hɔ brana beka kyerɛ me ami difo na wrade mfa yɛn so emfa sɛ ndubna ha madua ne hini dua na ba no emfa nyi saa wo haw ne nyina anya de emfiri wo ma na wo nso so wo ni padua no enya ahomegye yes Crispy abie na apona to wo de ane ye wo mema yo fu ani kyerɛ hɔnom wo bema na wada no wo bema na wafo aka ketua bi a wone de ne so tia na eti no wo hu adekode ya be ya wo bema no enso wo bema na ka kiti bi sai akwala ade fu ani kyerɛ hɔ na wo bepie mu Crispy a ye ma bema na se si ne dada ma watimi agina so afa ya wo yire atwe wo yire ama na ni agye wo ho no na bema na afo no so ni asa ma wo ne bema ni mu asa ye den apagya brani enye bema ne ho adwuma ma wo sa wo bema ne mu wo problem brana Dr. Chris minye ho adwuma mfa ma wo na awrade mfa ye so ma nije enye de emra aware animu Crispy Okumase anoma angifie opposite government school park no ehwo ne aso ye no ewo fu ani kyerɛ hɔ na wo bepiem hɔ a Crispy awrade befa ye so atu yare bia tete wase kra Rade be fie so etu ase ekra de ama. Your numbers ni 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic your numbers are yedi ye adwuma no no anytime bia obefre ye bia no wo benya ye emra ma medi fo de ye bewura sunsun ye beja ama no no nso ne awrade befa no so e de adom ye no e bia na wo de ewom ni nyina nse wo befa number no na waso mirikam de wani atra no manje na awrade afa ye so aboa wo Difoba Papa fa yewura mo ina wo ba ye ne den Bible say nya ye ne honam ne moja na enya enti ena waka kire se da biara da ye sori a ye nse awrade akode ni nyina na ye wi a ye nyina ho e wo bre papa ne bre bonim ne yetimi ne obonsam ne ne de esi sa bre obonsam ne de bi koso na ye nim guase ma nyame ma Akwasi se nyame do mo bie wani na wo hwesunsun wi ase a ade ba ko bi a obanefo ne nam so de ha nyame ma etete me pa na ene me pesa yedi nkomo ade ne ye nim guase na sese nim guase no obanefo ne ye na adwen se wo de ba wa brabo so a eyi wo firi ni pam na e ka wo se wa brabo mu e ma wontimi nuru ba bi e wo se udru Ubo brapa me say sa de na be to a wontimi nuru ba bi e wo se udru say ntini say ene ama miensa ena member bobo so a yesunsum sam ye say yakoto high favor de ama obi
ɛyɛ dɛn na nipa na ɔyale high fever a ɔno de ɔsɔle ya no ɔkasakasa no ayɛ gidigidi yɛahwɛ ne hyɛ berɛ mu ahunu sɛ mpagya kɛseɛ ne animuonyam kɛseɛ bi ɛda n'anim enti sɛ yɛamfa saa adeɛ no anka no anhyɛ a ɔbɛba abɛsɔle abɛyɛ abusuanim kandifoɔ wobɛhu sɛ na anadwo wɔma kɔka mpoase na yɛakɔtɔ saa adeɛ no bi a wada sɔle kora wotwitwiw sɛ wopɛstie no wobɛhu sɛ yɛsɛ brush no ne awuro no kɔɔ ne mene mu no atram no de kuukuu wɔ saa na ate afa so ɛyɛ ade a ɛrekɔ soɔ na ɛyɛ wɔ nimguaseɛ enti adwuma obie yɛ bie no a wowayɛ w'adwene sɛ akwasi wokɔ no akɔ akɔpɛ adwuma no bi no wobɛkɔ akɔduru wanom no yɛafa w'adwuma kama w'ani bɛba wo ho soɔ no na yaleɛ no ba yɛsɛ yaleɛ wadi yɛntimi nyɛ w'adwuma mu ha na twa sɛ yɛyi wadie ɛma woyɛ dɛn wowɔkɔ tena fie yɛade ɛkɔ so wɔ honhom mu number 2 animguase yaleɛ a yɛde to obi so ne sɛ ɔno deɛ ɛtwɛre anaasɛ ɛfɔm ɛyareɛ no bohu ababaa fɛfɛɛfɛ na ɔmo sesɛ bi bɛgu asɔɔ dɛn mu in fact na menni anigyeɛ ɛwɔ me kra mu ne makoma mu tu sɛ ababaa ne ho ɛfɛ na baako bɛyɛ ne ma yɛ kora de sɛbi ɛsɔn yɛ doctor mu a na yɛde patient akɔma na wɔte n'anim a wɔhwɛ no no na yɛde no kigirigirigiri sraw na ba doctor ɔba fɛfɛfɛfɛfɛ baako nso yɛ me na bɛsɛ paa sɔfoɔ ɔyɛ papa sɔfoɔ akyerɛ sɛ ɔno nso gya ne pulpit anim na wɔpirikyi a wɔatwa srɛnsrɛnsrɛnsrɛn fam birim na no ama ɔsi adwuma no kora ne kra akɔn ɛnno biem ɔsɔfo no sɛ ɛno kora imagine why kora ne wo gidie ɛsɛ wɔbɛba abɛtena wo n'ase ama akwasi wo preach di ayɛdɛ akyerɛ no na ɔbaa ne yɛ bɔ mpae na yɛhwɛ akyire no ɛna yɛhu sɛ aberewatia bi wɔ fie wɔ ahonkronkron na me so de ne din ɛnyina baa yɛ woka wei wɔ sɛ yɛ asomasi ma me woka wei wɔ sɛ me nana ka wei wɔ sɛ me se waka wɔ sɛ maa me nua kɔyɛ abɛsi wɔ no ani ni so ɔwɔ ne ba na ɔdi ibuso mi nsia no ɛna ɔmo twe akwadaa ne hyɛbrɛ ho ntonto ɛka kyerɛ maame ne sɛ ɔmo ato n'abrabɔ so kyakya na ɔmo to yɛ no ɔmo wini maame no nti ne ba no yɛlɛ no ɔni biribi a wɔyɛ afa ho na bɛrima ne mu nyafo kɔgyina asɔ ɔdan mu a wɔpirikyi na abɛhu a na wɔmini kum na wahwe wɔ ɔn sɛ yɛde aka na hyɛ number 1 ayi na firi nipa mu number 2 wɔno ana ne gyeɛ no ɛni number 3 asesa ne hyɛbrɛ na anadwo wɔ mbɛ sɛ meka kyerɛ nyame ma a ɛtie me sɛ saa nneɛma wɔ mu nyina ɛkɔ so ɔmo ko nkɔ yɛsɛ ebi wɔ bi so wanom wiase no nyinaa ɔda hospital duro so nanso wasa wura baabi obɛwura enti me nkɔ no gese ɔde ba Crispio Yesu Kristo kan yo Peter no ne Yesu nanam ɔyɛ bia ɔmo yɛ ɔmo ntoma ntutu dabi Yesu ba ya ɔba yɛ ho adwuma tutu yɛ no mutsa na wura na twere yi de ɔkɔ na ɔba no kɔ ɔma no kɔ Yesu no si papa yɛbɛyɛ yare twere na brɛ wasuafo no enso so ɔmo ntimi ansa ne yare awasi ade ba akɔ ne sɛ Yesu sa hwɛ twere no na de ban no su no age sɛ mpaebɔ ne akɔmkyene ɛne yɛde tu aseɛ enti ma ne nyɛ wadwen sɛ obi twa ɔbaa yɛ wo fiti prɛko pɛ na wode wɔaduru aka no gye sɛ woyɛ spiritual scanning na wohu adeɛ n'akyi wadeɛ na no koraa no nyɛ bɛtɛɛ sɛ woanyere wo ho ammɔ mpa yiyeyie a wotumi woyɛ ama na firi ne so no na ɔmo transfer aba wo so ama wo so yɛde bɛba wo baabi so enti yɛyɛ saa adwuma no asɛm da yɛ so enti me wɔ na mmiɛnsa bi wɔ na awɔtwe ne mu a wokume kora berɛ bi so a menna mempɛ ntam nyɛ dɛn ɛnna wote na mɛkyɛ na sɛ ɛnɛ meka wɔ mo a ɛtie me anyintasɛm paa ɛduru baabi a ɛwɔ sɛ woma awurade de wo honhom kɔpie camp bi ase na wokɔhwɛ deɛ ɛkɔ soɔ wɔ mo na de adeɛ no ma enti wɔmo de ma no wɔmo na ɛwɔ mmerɛ a wɔmo de to ho sɛ asɛm asi wei yɛadeɛ yi yɛatɔ de ama no adeɛ wei nkoa ne adeɛ a wɔyɛ a na sɛ woama awurade amfa ama woma nkɔpie hɔ ankɔteta hɔ no wankɔtie bi a wo sɛ wo sa yare awobɔ wobie wa no ayaresa mu adanseɛ bi ani wɔ a ɛbɛba nanso asɛdanka awurade sɛ ma bɛsi ate sɛ yɛyɛ nnwa yɛnum ɛnkyere nkamfo ne ho sɛ wɔdɛ mimpo awurade fa me so yɛ biribi a yɛana mempɛ sɛ bɛpie afiri me amanum ayɛ dɛn aba nanso adanseɛ a ɛyɛ fam yareɛ nkɔfoɔ de ba no ano ɔde ɛyɛ Crispio ne yɛwɔ ho aka de o ɛyɛ hɔ fie hɔ ɛne ɛwɔ yareɛ no kora na deɛ na obɛdi yi wɔ school mehwɛ sɛ bi a na wɔtwe mmienu sɛ nɛ
ye ba ebe bie kwa to saa omo ba omo otwere yare bia omo ato omo nko a adanse ho na wo be hu nkofo a ebe ye den ebe frɛ sa wote de mechro na se obu ana nim onyam ti ato de agu nanim ase obu ana wale enti de ato de gu nanim ase obi wo hɔ no mo a esupa bi ewoni mu a ebe pie amana timi abeye minister ni MP binti ena ya to saa de ne de agu nanim ase na ewurade ewo ho yesu se saa de ban no gese mpa bo ne akonche na oweso am so ya enye dede ne no mu eye body na na ewo ho metemi gina mu pa na me be se me de ndo honam kwase me be kura de o kase wo gina mu de ne na e me de ye kura ye gina ye na ye bɔ mpaye enti ewurade ahoɔden no eye adwuma enti wo a I favor bit say e wo mu ana akasa kasa wo mu ana ne ho atɔ no ebi wa so de to be kabra krespio yes doctor Edre wo da so wanom eno ne yade aya aduade ama wo ton enti bire duru se wanya adwuma ya na obi be wale wo a e wo sakeka ne ho mu anim gu ase enti so mi kam na bra crespel ene Calvary Dominion Ministry na adoma chede na awurade de adom ye no bra be dwale sa ade shimo gyanim na so e be nya wo fa ahudi and rest my case. Thank you. Share Akwasi mami di for kasa no na ade bi signal me saa efom yare ye twere yare said oka no saa pepe penalty say age se wunya na chiwade akwa remember say mami bi de ne baba ho bi na kire ne ho manden ba oba ya ye bom pa ye ne spiritual scanning no wunim ono ne de na chiwade kwoto bo mu nsuo wow kwoto bo mu nsuo enti enya rade ne be bie so akire wa no ena eba say akwada no yade na aye no age sene maame kokosa koto bo mu nsuo wow near the shed room manager say no ba ko so ba ye no o ya the spiritual scanning na ye kwaye musie esi a ahohole si kwaye no yesa me so de anajo de sekai ko si so na bi bubi de ye de be franga ban edemano no de so ahu enti wa me spiritual scanning ebe ye de wa wo bi a de say ye twere no oba ya na enti wa de ba ko yes bu okro tintasu so bi so street obo so o ya ni bi na bi enti ye be sere ha wo bi a tete nkrofo so ade biara ya ni nguase ya yare a esa wo ho akwase wonim se obi da no wadwo so krobo ni ngira obi da no wadwo so mba kwa ne na wo mu last obi frame na no kwa de ono kra de he oti ha no adwon so odna se mba oti oti wana no adwon so ne ne kasala na akonya imu de otim ya Pastor no mo ko horo ya na se basa je de koma ayifo no mo de machine oti ya ya ni ya o bajo so de agu na ni ma se no me say as a sister be frame me say ba we call them one na no say e ba wo no ko me na onna do no mo wote wakra wo jo so na ni nkan guso kwa na me kasa wo no be at me from us mama wa bomb me house ani nguase yare ya wo ka was mama could you believe some aware ma wo miensa de biara da me Johnson de de shenkwala de bia me da me Johnson so ano hie to ene ye de man ye de gu ani masie na obi abe wale wo na wo de da bia wa Johnson abe ma no wonya obe ja bia obi wura ne de ma tutu obe ja Johnson enti ye besre kura da no wa say ye besre o mo ani nguase yare sese wo ho yare bi ho ye ani nguase o obi ho say ye ate agu no obi oni skin kura say ontimi mbie so ntire nipa aye kuchire said dan cham honam last time obi twa the private party de tire me nyina tan odo ye chese ne shuano no aya baba se koko maga auza fo koko ye titi ya to aba me say koko abuba aba me hwe kra na bibi ya aye me koko akaba bu na aba de dem obi wo hwa ha obi sa wo hu ntimi mmoso ntire wo dasani o ntimi nka ntire wo dasani bra na be ka tire Dr. Chris ni mami di ya na so number na ya be phone lines na enti Crispy Herbal Clinic o pese mami tofo e kan asem fa wo ho a sisie ya obetumi afre na ye do atom fra memo ne mami di fo
na hwɛ de nyame ɛwɔ ma wo na ebia na sɛbi wodi akɔ emi di anadwo woda wo na nyɛma pii da so funkoa na waso wo die wo so da na wudi bi ne ya keka ho ye ma wo beyie number no yɛ 0555 066 472 opɛsɛ ma me di for mframam obatoba air number we na abɛfrɛ no 0555 0666 472 na yɛne wo entwetwe enkomo so for mem sɛ obi aba ahoma no so to betimi ne no hello okay yɛmfa we ne yɛhwɛ hello ada volume no for mana does bring anyway in the form so hello Obroni hello yeah hello oh hello good evening there be a interview because you really boy na hello still hello good evening but about call there but you uncle pa me di man because see coaching kwanza but you me 2000 ima auto tals then so emfa enipa mpo enhye da mfa adwuma ne bi ma wo enti ama adwuma no enkoyie wonim bibi wasi watade ahata ama obi afa atade no na atade no wadane ani e was spiritual enti asaya brabo no eno na ama no ma nkoyie ma no enti misra wo eda wukuara abomode ne memedi mpo ne ye nane ne ema ani ma wo na ne omanye yi why enti mesho wani mpa why hello good evening Pacho bako de bako ya de rade ase ofa enya de wuhu eno na mehu mesra wo hwe wade de mu ye na wotwe we mu aduane na ye fa na bura ye totongu gyaso no na wotwe we mu hwe na abi anya wakona mo anto bi anweda na nkofa ye fun yare ye wuntimi nyina no amre why yo meso me da ase hello ma good evening Pacho me kasa pre ni odi ase metio ya frame chat pacho me so da no bi ni meda spiritual marriage na what dey na the man free wo mofra ase bra ya wo wa wudi 6 months enti se wa ma me am penso anu ama wo eso na odi akowu eno so e basa e bo wo ne panyina egu enti to anamo na bra why pacho you okay hello good evening okay ofa me bomb pa ya ma mesre urade se onhwa wo kra so no ma wo kra ho ban yare bi e friend asoroben e be ka ne ho ama wuti apae na wuti pae na chi no ahwe awani e ho be to chema me de yesu mo je twam sia no kwa ya to na mo bra na ye hwe no mamu ma why ye guso ka se me ti den dan so enipa ne te menka me ti akra won frame ya na me sorry konso a on frame fa do chat to kra yeah hello Over now, where there? Let me at room here. Ye de radese. Ade bia ye de si wani mu kwan. E te se barrier ama abraboni mu. Eno ma ekwa achewachewa wentimi enu de ese wudru no. Anadwo awurade nwiri ntungu. Papa mesra o eya abomode tu ana ma obra ne ni nkomo. Na enu ma nkoyie dodo. Why? Hello. Yam fancy na ubetumi akoso afre 0555 066 472 0555 066
472 wobɛtumi afrɛ ɛberɛ a yɛbɛfiri mframa mu na ne odifo ba ɛntwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ akyiri hɔ nom okay mame herbal clinic wɔ Kumase Anomanji fie opposite government school park no ɛhɔ a ne aso yɛ no wɔ wode ɛwɔ ba crispy a yɛ numbers na yɛde atu dwa no wobɛtumi afrɛ yɛ na ya direct wa mo aba anaasɛ wobɛforo mazima akro car wofuru bia so wobɛsi wɔ Swami post office wusi post office Anomanji ka asisi wɔ no wafuru bi wusi wobɛsi wɔ Anomanji school park no so ɛhɔ na crispy yaso yɛ no ɛwɔ yare bi a ɛtete wɔ yare bi a di wunya akyɛ yare bi a tena nipadua ne mu akyɛ atete wakyɛ a wode akɔ yare sabie nyina wunya no nso ano crispy sɛ fabra no nya wo spiritual scanning no huhum kro etayare nati no mfa so mfa aduro nkaw na ogie ne fa hodie anya wodia efiri wutiri so kwapem na ase yare be na etete wo eye wani eye waso eye wuyem eye wakoma eye wo nan wo kotodwe wo sisi koko sasabro ede na etete wo crispy se fabra na rade mfa no so nyi sa anyare wani nyina anya de emfiri wo so yankopon nhyira wo bia yɛda se abusua yɛde wo si ya mede de Akwasi Boafo wiase mu nsɛm fiara de de aba bedrenie sabe yɛsɔre so na agyaman so aba toa ɛso kuti sɛ ɛbɛbɔ anopa no ɛyɛ nonsia mame fa nkyia ma me nua ke aduga sovin baabi a obia no soro ɛnte nanim ɛnkyɛw mekyɛw wo na oyire ɛne wo mani nyinaa yɛpagya mu na mede nkwa no dom yɛ bio a yɛbɛsan hyɛ mu Akwasi